Pangan. Pangan got life. Well, lulap. Kaksakin God. Lulap. Lemslipan. And we go back kaksakin got tikin triskal. Mo larso. Some dog sherry makumrang. Like sherry namnas. Like sherry. Kumakula pa na una nito ka on alalal ke pelching tikin ko. Then we go min we met last na wa kusai ke pelching in kaksakin got ke wolacna magadesh ke phone she kalain she fashion ke pelching. But tas kusai wana ka taga likiyac ekaya tikin triskal taga la outline na ke pukla Daniel. Nagadeta ka sapta shemit. Vingat li o yes mai kek na siya tikin triskal nga na ma na shafla siya pang. Kata ka wikiyac nga lula len na kayo wa fashion msenge. Katukoy pa na cashin call ka devotional reading devotional me passages ke standard listening commentary. Ma ita we all orek makin ita we all Kosrae makin fashion ye tolngul ka to 30 plus years even at the tafung la. Tata ko ne week na ikastar ye tikin treskalin mokal kada ushe mantini ka tas torela kunokono in set aside Friday shette kadin ta kamtak fast ke pukshaye na pukshe mit ma itak yang na silingan patenit na kung li outline che kaya el ta likiyac ngin na kada fast na mit na ket sapta che mit na el pa main speaker no ingin na kada wana pa na kay wa Paing kom show no man kulacnsap gat ke mo larso na napnas like share life Kacl also Bible study siya ba there nga relaxed environment tigin interactive ngan kat ano pa na ke comment larso fast Kacl God. ke Kacl God tingin na napnas like share life Kacl na umta ka likiyac posem ke comment na wana tamdal si wias nga lang kenye lap tamdal kenye kulacnsap kat ke mo large kayo ka civil ta kain long ya duty ke gas by mo lan kat lap na bangan mantini ke tas ta katara cashin call daily devotion mante ka tagal liga from not she Tuesday Wednesday tas ta katara kunokon mantini ke shette na Friday shette mo siya katagara Bible study large inakyok ke pa na akketeyac na fast na Henry katagara sermon we all ni tawi pangan fintra ko pwede tigin nga fak pwede Lumalap. Wala galim. tingin na nam na share life Kacl tinpel na kadeta ko tigin na ni Kacl na kapel singa ke proy nakatsum kada flok pena ni rolan tagam tak ditigat Daniel sapta siya na tukun Daniel sapta siya katsum flok ke lutu rala alu met alu ni tawi mante ka chibeta ka rala kunokon mante na ke tasta na Friday shette next week katagam na ke sapta luo tolu ke Daniel lo siya panangan ngafin sa kalam sin met nagawa na tigin nam na fakta si ma Oy, kay lumalap. An wiko, lemslipan. Tuwa na siya masimit. Kaksakin God. Globe, kaksakin God peki siya uluman. Damdalen, kenar, likiyac kan gawa. An wiko minakilenal damdal kenye. Kita kalalan. Siya si Marsh ke background ang kipelsinge. Bin malalasyo. Kashikat nakmnas wikat. Click like, ka-share. Mwet network lumanin wikat yang be. Makat matayang nagyaba taga kadindaga ni Proy. Na kadindaga ni Sramsram inakkay siya sinsiye. Na malutut ke anafakla lemsilipan na kadindawek. Dive into the book of Daniel. Masya ngayon kan kashikat kadin ale kapsa na ke Revelation. Revelation ba unfold yung dash missing ngay. Kadin kay nakakatle. Kadin dewi usye mae mo. Menas lainis namba singe on gosha. Na aku kat lo kagat kastan God. Mishraf menta kata na kat show lasha kat bulletproof gadi
Keshipen Kalan Gat and Kulkat. The Galo was in we got missing here. Kaksakin, but kaksakin got came on a sick level as she was a skimot to Castan got part of any king. We got Kies Baraxikas and she was on go and Magmarshuan in the requesting a proy, but it's over in Vikoske. The mystery Banbangan, K. Com si Bella Gangan, si wants to go in a comfataco to go. Okay, Fatnamet tikin. To go Kashakat K. Sramsram si Lu of Angat Proy, like it Kailasha. Okay. Tiin treskal kumkulo mallap ke unsuku mandakan alalla ikesh la bella. When we compare nakalana tamtel yuli euro, duo from Maui kaksakin gat ke nga esmakle ke ao shenge ta falyang in we long gas matalan gat ke gas Kosrae. Why na paela Kacl wo pel na kewa. Kulo mallap tamtel Kacl wo pel na kewa. No, tamtal Kenya from Columbus, Georgia. Kulo mallap ke aslan metlunge. Na kom wana tikin treska la kalam me vinas kumas ke background na. Na stigesi kamenan. Ta yokli giben na gade spelling. Kaksakin kat ke mo laskewa. Paing kom a show no man. God bless you guys. Kat ko in shit bana akollah. Outline na wo shit likiyac ke Kosrae Online Ministry lowos shel tikin treska ke puklal Daniel. Na ngena letaka tak ke saptashi. The following week, inoy lang silang God, kadataga saptalu, saptatolu. Session siya sapta siya. Fin siya kapangan, fin katli example, saptalu wana na lays kanong, sapkatera in session luto. We're not gonna rush this, kaya
taka broi leke kakashik na ikasin fashnamin men patik interest kali lakkalan minga Daniel relevancy na kaya sub me puklan fakya revelation it go in na mas mai na garin Sramsram kiningin na impel na kaya kaya mo large pa floklan layem na siya kain akketeyac wana Daniel revelation go in objectively dali new heaven new earth I say abe mit pala pesha yung ito uklo nga work in kadin di makadilan sin choose nga ito ka fonyak leke me revelation we been a church Sramsram kinyak church ke sapta sini ke tolu wangin lalan church in masrum sapta lime ko ni ke singalia big picture papa na Daniel ling ada ta kam tak na ke sapta sim tak fashionment kadin li na pa akwaklan ka ta min pangmay na kadin me lien pel na ke wa ke mo chenge akwaklan ka te akwaklan government te akwaklan fashion akwaklan Kacl le pre mai si ke shake up pangmay na kadin ogala ke pel na ke wa na vin kom li ma shikinge na especially for the last 40 years te pangma ka tramon Evin ko wasli ma likiyac finan Kosrae for the last 40 years. Government uchat ni gen lan malan kad. Kosrae Online Ministry lowos kat taga rep makin kastan kat na get matal sing. Taga ke Asia saptaon course. Sin perfect sapta a course. Kat lieta na e papi na taga na ke sapta siya mit ke tening. Elo siya som na babang on the shak dal shak panam ta ke akoklan kat. They set their minds, their arts, their me nganalos na kaya akwaklan ka. Pangmay na kadin aspect kaya mo singin. We are foreigners sojourning in a foreign land. Katantasano, new heaven, new earth. Para objectively, tingin tres ka lawos katlam ta ke Daniel. So mushe tukun katari ka pukla Daniel. La so mushe ne ke uskatan ke fakya. Katindi na power malan kata. New heaven, new earth. We need to put ourselves in that and work our way back to 2025, our current location. Kadina katindi final destination siya. And no yan. Heaven, ka hell. Simne ke kapin revelation. Uskat mi na get 2025. Lain siya siya nga na. Yung kanigin mold sa kufan. Pala taga ikoya kike me kunokon. Fite si matagay. Kaulayla sang na sila April may sikngan. Mga work kaninen. Daily devotion nga. Kataga Bible study ke Friday 7. Tay kikas pukla Daniel. Forward na ke Revelation. Pangay readam si ma. Kosrae Online Ministry lowos kaya. Katerige katagam ta tolla au se gashi piang chamta proikin mange pa len na kayo na ngena kada ko na kan sumnal tikin tres ka lataga ikesta len na we mat na ko wak tra proi de siak pe ko sin mata proi kan en chuosan men pang much ma kadam ta karala Kacl we got kadin corporately taga we mat was ko try na ko wak proi ke wolacna lal sangkulo malap ke wolacna lal na shidbe katin alikalim ke or malal plan lal katin de force ku malan felang when manago fela wang na shine Kacl kat the Kacl kat de klaman Mwet 2000 years ago isusle Bethlehem taga rela ministry lal som na ke ultimate sacrifice ma kat kalim ke finchaksine katin tasano flopang connection chinga din matasan of loklan lem. Arge bel chinga ay shiba kalwani shrui lulap lashkay wake Kosrae Online Ministry mit kulacnsap wiowos nga ke arslan mit nagawa lash Kosrae ke bel chinga. Namanash tigin nataga ngishay pa we got broy ke bel chinga. Te fin wona litu ka dataga rapan ang ashingan broy
At wiowos na broy, tigin na ka na ikas puklal Daniel. Fash, sano pena, kunokan na next week. This is the rhythm. Rhythm siya pang te kat sanga Sramsram kun malan fel. When malan fel ay wangin siya yung kaslan kan magain. With that being said, kadet ka na tigin tres kal den fact na met na ke broy. To koyang na das umbenam tayo kikuya Daniel sapta siya. Kloman lap kaslan met na kewa. Tigin tres kal Alek Srui kaksakin kat kena men kan news kom men alek Srui kaksakin kat game main kom ni mga Sramsram kiningen nang te matafana tagay kaya mo ngangat kali ye korsom na ngata fat na shumange tikin tres kal kom me ngake kun taga Sramsram na sin met Kosrae Sramsram na sin met Kosrae ka malan ka to pai kek lam kom ni mga fintrakin kaya ye korsom na patagang na vingat backtrack ya tolu sum na na kum taktama mo kidney lo matenore kum wangin fintraksi akum svena proclaim mo ngai kekla ke lencinga ul na wina kum kekla tamasing afakyo kya kum kau lencinga ul ngan kum taka na wi Arab na kashin kunokon num ke kashin kola. Kum ngaisam kum nukum na kaun hospital at kana ke. Na nge na umtaga ikekta na shum kon nala ka imusing umtaga na ke. Ikekta na shum pe everyday ministry shinga ka din takalen na kaywa aro kashin kol. Na nge na kum rani mantiniga tasta free of Friday shette kuntaga. Like a book like that in Revelation. What I'm saying here is, this is defined. When Kacl ito na pala, mekatin na yun. Alien na pala, en ko siya sum likiyac waklal. May ito normalize siya. Mana kayo, wuna, katwana mo, makatinaw. For the last 40 years, we went away from the truth of God. Nga fat na ba yun? Ikek lang nga nga ekin internship ke 2016 ikek lang awi past the meeting ako finan ko siya nga li condition lan met na kayo nga te Sramsram mo malipanin met na kuluk siya nga fat na warning pakutin yok lan kat katin flok pange ko siya ng ministry siya na ikek na siya tigin treskal for the last 12 weeks katin taga na fact cast lan katlan na kayo na ngayon ay content CF mantinig tas taga din nala kunokon nga in free of Friday set taga din taga Sramsram kinpe book siya nga especially 10 in Revelation na fintraga batukun puklungan katsum taga Genesis fact na mit 22 taga na kay Israel taga na kay oyangan na kayo fact class pa mit ko siya na sang na kay proy lowosan nga usya lang tigin ng Sramsram inakay ka na farela proy anta namanas mga akalam nga wangen tena akfashiak ke for the last 40 years mang na nge nakataga focus na pa kanin kulacnsap God keret malan nganin kat kai shi te shi pe akoklan met te akoklan fashion when pa usi condition la ko sai nge na nge click force way tamlen chi we wana Facebook akalam nge nena nerishan mai tamlen lincoln tamle lismele kuam komne mat dikna force pa wan lang that should give us a sign a signal tamdal tik mutan chi we are force Seattle pa wan tamle lilon tamdal lemi elvanaji tamle lilon wan a pangit mat wan a Sramsram ke between 40 na ke 50 years old a Kacl Paing Qatar. Ang namanash talong mati interest ka lefak bro we got bro kadena ka dinesmat na kaya sign matagal na ketpelching tigin nga usud pela kun Sramsram akketeyac nam rela bro loman kulang malap tigin nga mo mute
Kahit lumalap ngan wala lemisli panin kos nukewa. Alayok asyo larski Mwet mawangin lenge. Finen Washington alone. Mas tolu pa solyak arsh yamadashnge. Alena arshpe Mwet mutapeki en masnge misingebe. Kaya tolu somla nga pasisin Mwet nge. Napuksi mga in me peel it down nge. Nga isla faklaga prophetically ge in gasha sanbena romalgush tugun nga long akketeyac silan tasta singe David Jeremiah ilang nasil greatest chapter in the Bible el Sramsram kun molingan ke Rome sapta algush nan Belgian stage 4 ke cancer Sramsram kun ke 60s na ke 70s bange medical technology ka advancements so nala ash el faklail sima fa ke klan rapalen raw ni hospital ngarap e masingan ki nga kaul yatolu somla nailang el talipshila kain sima nurse ma so ma shanum sin nurse katakta sima e coming in na del share notes ay taila porong leta del wakna this guy's stage 4 yes no chance of living I el pa del Sramsram ke al faale na pelsin na well long el stage 4 ke cancer el okay apa okay sila laban sumagi kat pacl mistel liban ngay pa ngay sa mil fact when nga fact na singa kumli through all the ordeals kishipen pasle tafung lang aralan mo laka pasle mataka nangarek magin tafung lelak ng insang lutiya ngan furok lan sang gashiya nara Pelsima, for example, vinpa relationship wise, machi Sramsram ke nga pangaship pe sira nga kran na fashionik na sindan kiya ko nangalak kalembi. Na vinpa som na ke mani nga ta fototo le ke mani in pelsi ke shipeng mangul sa poklot kainin oyen. Ba fashne shun ma si mga ashke ke ash pelsi se lupa met sikiyak ta full singa del vakla misya na pa kitnila ka. Na masi mga lengan ke ngepa kedel fakt mana si ke anain nga is tenamot ke mga pa del Sramsram ke ta del fakt na kada uskawi na ke en si mga turek ora oye singewe kadinis na tolu ip ke kitni loman kadin spala ne Ohio in gan analyze ya ki man gatikain en singe ba ekan kashikata na delista ip simit ke biopsy ke kitni laka na sulbe is us eslaklu na takta si laknge el fakla el fakis ya kitni laka aktol na mamolya kitni laka na el fakla belsi na mamolya kana del tuya del patayla tarin ne wak the giat t lines go in ne wak nga fakin sil dal gitel me saposak mas kuin fistulizing t lines ko nga mo kum delet na ini na masingen na pato gel siyak sikla nga ita fo kya banga fak na sil namtan kia ka sikla tigin komita mo kume kaw lusya kya ngan mo kan orange rek malaga ngan kain me kashikom mga mo masimit kulola kum sikla kum den sikla nga miseng ya kum bakla me gon gashi pan masimit nga kulok nila positive from silan tan kia ka letu siskak na aklu ngavak na silmo lensinga ulbange kaul maki masing mo nga ta fancy tam lipan si pela nga liang tight lo man men tight laga me nga ita mapakanaw siya na fast ni lenak singa ule kadikiyak na digi silang kamdala lenak singa un mising na laga kumitaf kala me kekla lenak singa ul
Nangafakla Daniel sapta si for single lu akademi. Kita rin masuk show. Ang mafakla si. Nangarek magansing eod singan. Aspen akademi kita masing ba favorite na sige. Nara masing fakna ba. Nansinga la tifo kiti ngay sunun ka na dahil si may pang out of pocket bills ngan moli dana talait ngol bang moli. Dahil si nga combine number matagang yan nga tagamda break in la. This is define wake up call si nasikpang. May ngamta ko Srui ki 2007 ki ngamta kulacnsap na ki 2008. Na yesing papel si mit pasta sila nen ko Srui sinak likiyac lalo. Nangalila yesi as pasta ko smise ko Srui. Forspe. Ngay tayo nilos. Ngay talangi. Ngay talak del pakpaki. Natipat na mo, oya na kayo mga liye mo sikiyak nga sikiyak pa na sin metropolas finandevan siya katoko. Ngafash ni katayefa sumla, ngafak ni sin matsinga nga. Matsinga fin wipa pa salal si matawrik sin basta si masinakle ila wipe. Nawi na sikiyak. Nangasyukla mesira tayo keklan sikmanga men pakatas pa ke Seattle misingi. Nangatafakla ke yelme ko sumla nga mga kat findak social na may tangay na fash. Ngafakla ke opening la kala as manotolu ar finen Washington misingi. Finurek malan ka ta may tako kadinsang kashikat. Nafkawri ito. Anak katin da kakatagay ni pinganalain. May nilfak ke chon singal mo. Siya nil da kain pusela uniye. Kanausla. Tasak ta. Chisa sil da kain si mo na fasya na si ko. Elita sip na tala ito pa pusel. Na mga itakala kaya encourage yan na pa ikela. Nga pinamatang ang shaman mga liye ki mawasikiyak financiado nga it's gonna take a long time. Tasak na masimata ka na sika ba eta ka kimalututsi nga ki mamakataran nakatsilongan nga mamakat sa fashikin kasmata si ba sa fashikin kalmian bagat Sean Moti kalmian bagat pulis kakat nga tsari mga warrior kilana kinga fak mo ela na Sram sor la yen ka ensis ko Srui ke akmas nge anin foko tong ana pacl epil Ke Genesis mga pa mutawaek or in the last 40 years masima akketeyac kalula sa kaya pa masapi meta. Why? Katashkit dispensation of grace ngena. Kung di kayo nitawil naman, kung nabayak sipel, may mga lemil, akalimi lang sige pa pala, mak tolu, fasungol, alkos lungol ya, wangan si malim kadel, de kancha na nakmanas na ke. Sayan unbelief, kaspoking on madal. Kaya mga ikekla na sikngali, mga piece it together, nga fact pa mga singe, talik na tik nga thank you kadel, tena, taloking awi kasin kola. Mana kadara ki kasin kola pang Tanga shock mana ki platform singingan mo. In mo manolan kat pakataro. In one malan. Finas politics ka Sramsram ki malan kata isang kotey. Finas artificial intelligence mo italal fung ki kastan kata kotoya. Manwangan emotion ki artificial intelligence. Kung Sramsram sin injin singan, kung nita nga winan kasaw ka fikama. The masima yoking ina katakan ke Daniel na ke Revelation 2020 COVID singe dahil si vaccine si mawangan may previous kunapik main kan nila wansin mo da musinga met nga masken tan stroke mga mot kayak mamata ka ki matena tested ni bakkanten masikyak musinga skeliye pa si masikyak nga
En maktan na day kakayakan na million non-course point kata emperor kerkelensi. Pieng kya o telu nieng Mongo pa de Sramsram ke puklal denela. Bia kya ngi ka tenali. Artificially made, eh? Iko fa gange. Nakatanga talila fin plastic ka member ita kata eta fa kana ke shakesh ngi. Na si mga alena airman ke kastan gada ba. Liviti ka singal ko fa singal si. Mana kaywa maula shake. Nara kinga so uno delista na temperature laka. Na delista me blood pressure laka. Ta follet. Ta del shak na tekkan ko na lammenga mask na nekki na delista shake ko. Then li na ke hemoglobin level, hematocrit, platelets, white blood cell, red blood cell nga dalin kan mutawaek lipid siya fonsi. Mana ke marsh mode la shake. Ta shasi mga Sramsram keng shasi masorola fin shaksing. Pangan shasi mara usye ngemo me passion silak lemistilipan tigin mekilman taka nuti mange the application siya bang it's a new way of life natalik proile talik akketeyac katle finda na makachut basong proikun masi siya proikun digina ansong advertise weakness la kaki Facebook som fakkeklaas eljalak kuldama dankia taliktikan mga kad advertise weakness lasha na kastan kada le kashikat in tuku ki pelupeng nangalengan ki tagalasha nga takain mutawaek ikas tenil saptasi kade fashnamit na we na pacl Munchimat lang sige platform yung take our time kadi nakatayan mga inma kati syungyen kat. Alam mo lipan nga me siya unso ko nga kadin long na Fashnamit ke kumalap. naka umtaka naka tinash masiluo lala kadin nan siya kanla piye magat ke staklo. Kaya kada lang na unso ko na kadi Fashnamit.
Well, katuni pray kipelchinge. Ana fakla lemishali pana. Nga pray chinge. Go spray and go sashfuyan. Kima masha. Kashiru was pressing issues. Preke kasta da goes nakna spray bekesh. At kun pray and lemishali liban da ka akkalemi magadashkea magad favashnimit. Katuni pray. Kat papa tamashin kashaw. Kacl pe basta yetom kipelchinge. In kaksakin kom faklo malap ke kom suke molas Kacl pe. More cleansing is a chance silash kadin make it right with you. Kulo malap na siyum, ki kasto makkay kadin daka, in civil pe, losyan fulbas kinuktukin mo yung lom, in ka narakalansap siyingi, in ka fakali ki kasto manama, medolong lalgor, fasing lalgor, nagalong wala kalimi. Kasto mo inan fakya gailik, inan na futea, in sisya gailik nagi, foxy mais, in kan kapak, akshukshukiyak, in ka narfako. Na payan ang kumikesam tanin siyan Mwet lasing kayo ang nakawika da kipelsingi. Katlang si faklo malap na siyum. Mayen kaslo mo takayan nutikat, aksiwasikat, kaikat. Elusipe mo na siya kipelsi mga takayan nututi kaslo. Papakalang nakpaskasikat kipelsingi. Kimulin Mwet laskat tutulan na pay. Kat na kayo wakuluk. Totole. Takish bin lang silom na siya. Ak ngayon yekat ka din gasas na yumin rela kapaswo ulas na siya. Mamata in wangan le. E masasin mutawaek. Naknas kasha matlasha. Katinin na nakatin flok na yurum. Kuminchivil pe. Akin siya uyikat. Katitala kat tafay lalikikom na pay. Kat kanakilen ki masikim dashingi. Finan Washington si fen. Akatakilen la. Hashmat toli uyas mtula mat na fos. Ayan besayang katita peke. Katalak ko klumbayng da kumakkalemi peke mas masalom ka din desal kek miselash. Kikat mo yung nakmanas, kashakat ki mo jingi. Kometala, matiyok lang ang lash ng fastigikat. Siya fastigikat, alana usla pensiyas. Panangin siya misasal lalasha. Kaston da kayo nangikat, akas maganyikat la, mutula sinapangay. Panangaro, aknganyikat la, matlalal fungin na kayo, kami matakasag gigi, mutula likiyac la. Inakomang nukin wala na lom, in soak na kasi pakanyang. Siya teek na silos maifin mo in pelsingo, eso ka na Elijah. Kainak, nagipakanyang ke, nukin wala na la. Maingi kumakkalami na siya siya nakayikat. Na no yesin na makumflokonal mamos likiyac lala. Papa kumera na siya. Mamtulle, elalalfungi. Katalanan ka peke metlashma. Incapacitated ki pelchingi. Ki physical ailment lalos. Mara eda limited ingain for kara. Mapespes ki pelchingi. Finde ki confinement lalos kaya nilos ashwi. Kat price yung kat papa. Nanak manas. Saplak mekalya munun metlashingi kayo. Takalang ang dalo minuchak na yuralos. Ina na siya matayan. Siya shayan siya. Chetuin sarar kom. Ikesta na sisindan in kalya plan nuktuklan wen na dum. E masimal maskin ke lusyan yasingal luo. Wangan na kitin pelan. Kumurek magan fok fararar. Insul pasangon wala matkun. E kumte ka hindi ka di finances Kosrae. A kumte ako Kacl. Organic food na kikainin herbs at lalfung imaas finances. Kat mo siya kami ni kesta mataas katin di mga. Kadinte rely na dialysis machine ka OEF kama. Kadindi mama kung musike nature in kashikat. Kat papatamasing siya nakmanas kashikat. Katinin na kuminista ment
tality silashni. Liki mama imported na financial Kosrae. Ka finike ken food magat kang sang kanaus ta manushni. Anak manas. Esta muelash tigi mange. E vloggen gat men nage mapay makmakalim yiketenel. Sapta si wasingalu. Kat ngsheshim gat papa. Kuminsi healing. Miraculous healing na sinmetlash na kayo mamda in masla. Lalo sumdag fin wheelchair. Kapatpatya ke emergency room. Kafkafash lan siya ke manulos. Nakmanas kat papa. Lelay call umin akketeyac. Kat praibe katalik natas maasin kelpos ki pelsingi. Kat chetuin siya kelos. Kat papa nakmas Sramsram na silos in tepangan moelos mako. Elela proelas na siuma ni kesten keniklalos. In kaya smakle. In wangin lebe kilalos na ki oye makaprelosi. Naknas papakulang. Es daligikat. Mailan. Ganik mauskatan ke domestic violence. Ka finne na ke Srui. Kan ganik fkegat sang akollah ke walil lashko. Matwiyash. Esta likiyac. Kasha dalik natas mamdan kelbosin gonayak. Representation wowo. Ta yokligi na kayo alosin kain. Kunay kumyak. Kipel si malos asin presin. Siya teklag gels Paul Kasilas. Bel malos mdain kaperla. Kat ngsheshum. Kataklen likiyac finan Israel misenge. Ansi fanalum fin fel. Kat liela. Kalamurik mape. Ke tan fel nge shkein line. Ansi fanasum fin fela. Siya ba Israel. Kat liebe. Kushush likiyac pe. Ke enma. Dagan renal kaluk na kienlum. Mainge akketeyac kalum. Panang lela na siyesh. In kain. Ale encourage la kumekasha. Met kollar fin en White House. Telin rela right decision. Ilosin de nam fin met malo skola. Ilosin kain. Rela discernment wowo. In sang kasha. Katin mas. Metsena finena. Kafinilos mashiksin malik. Ako neni United Nation. Ke Arab Nation. Na ke European Nation. Kafinen FSM. Kat praike. Ensis Kosrae. Church leaders lash. Kaisisyaw. E yoki ginagawa. The unchurch. Elos mason na kunay kumyak. Kat praike elos kat papa. Nanak mo nas wikat. Wikat na kayo matagani kipelsingi. Kesesinin. Nutut papa lash. Ikesam tanin siyan matash ngin wikat. Kainem kat papa. At lalalfing ila kami wikat. Amen. Lumalap. Pela nga flogon na room na Mr. Lipan pangabas na mit. Lila kong mute. Kula malap tikin tres kal ke pro sin sang gesla pela. Ka true kaksakin kat we mat na walas ko sain. True kaksakin kat ke mol. Wo som ke lain siya ka fong siya kataga na ke pelching ako nan taga na ke me gas mol la. Na uslong pro siya na na kay wama in na kadin pro kun. Fin siya ka pang kadin taga na we mat tas na kay wa taga ke pro. For the next how many years kat pro na sa no flockland lame. Pang corporately, individually, kat taga na pro ke mat tasin ako lang na ke flockland lame. Na metiga taga wigo wospe ke pro singa kat taga Sramsram kun pro kun pe main na kadin afresh ke au she ko au lu mai taga ke sapta she mit ke ten. Evin wang ngon lan gat ke makadash ke ngai kadin na kadin tu. Men tikain met pataga aro nanaklan met pataga aro fak akwaklan god. Akum de goslong kashin pro shepe. Pro lowos an pe. The manako mak fashia ke pelching and tako ke kokalan ngon leadership presence lan got the Holy Spirit. Got the Holy Spirit. Len akfashia my akfashia. If in el depara, oh now we need to really stop what we're doing. Now for the last 40 years, kat kan nemo piepe
yeshima kat finchak na kaya ta kat the Holy Spirit len Paing kat na ke liti na ke oya na ke ta ke luto mo di sapta to di voshingalon gosh inspiration inspired by the work of God the Holy Spirit pa penakatin na ngin the mana ke what interest ke let ka Sramsram kin ke sapta si ke tenel in mapay mo kayo land God she was land God in akfashia Paing lal faithfulness we me inkanikin lango yokikin na kayo sapta si cash mo in the akketeyac na si skaisi pangmay na kalinashke we cannot bring preconceived notions like a Kacl God mo. We really need to go to the context, historical background ng tenel, na literary context may taga. Kada Sramsram kun images, kada Sramsram kun apocalypse, kada fishing ba kada Sramsram kun ngon lang kat magana ba kaya i-guess naman na siya. Nara, finchak na lulap mo, inikek na siya na kayo wakading kalam na pa kakuklan ka. Bro, we need prayers every day. Now, as we go through this, ask yourself, do you really know what born again means? Regeneration by God the Holy Spirit. Pangay doctrines of regeneration, doctrines of born again. The ko na flock na katkan siya na flock na 1852. August 21st, 1852. Brainwashing a gospel the doctrines of calling, matching at the fat, snow. El the usia brainwashing. That capacity na ke makatash kami siya ngin. Manapay sila kat long issues ta kang online God. Key question. Mane capacity na ke makatash kami siya ngin. Manapay sila kat hearing through the work of God, Holy Spirit in God. Kasi. Manil mo kayo na pa can reveal is truth to us. God the Holy Spirit. Nara, ka true malap kaksakin God kaya may kak na sila tikin tres kalinga. Dito ka mutawaek kumni mana yok pa kadaskin. Kat ngat lalita na for the last 40 years, one met taga Sramsram kanal tenel, one met taga Sramsram kanal pukwan revelation. Kat dito, alien na lalap siya pang. May cash up na yok pa taga Genesis na revelation. We're trying to ignore it. Why are we ignoring it? Why? Because we're in the apostasy stating in. We're falling away from the truth. Nakuslong testimony siya lang, kau lensingaw, fat na sin takta nga malet, lensingaw na, why? Malingat lali sapta si ketenil. Ingat lali lensingaw, si ma initak yang tenil, nga siya initak yang lensingaw, dan mata na kaya ako kwankat, mungo fukun siya, nimkof, magayon na. They're not gonna eat. Mungo, dalitikang mungo ng toka siya. Talagang what pleases the Lord. Perspective ngayon daga na si kumusing. May mas magatpa kumatanap pa, may mas lash sumlang. Katalita na Burger King jelal Sramsram kinpiya. Everything is processed, chemically driven in love, in some shelf life lang mga tagada kanaus nila insyan may that bring cancer to the people nowadays. Food industrial complex they'll take care of. They're trying to make the money. They'll take care of oil and mold and made. Prior to World War I, World War II, in some history, in some context, I'll physically fit. Na Belgium at takis tin UST product nga. In Belgium varagat met mas. O kadel ralan ko sa rela pasok most lashful man na kay wash ko sa makadel rela. He knows what best for us, organic food. Now again, for the last 40 years, we're trying to replace that with artificial, chemically driven, processed food.
Narangena, talik force na rasnge, na force wisel tal male, make my mwe. Kamit mata lasnge, cholesterol, high blood pressure. Tlik force nge obesity. Kainin mapakanten pasikat na siya. Now you tell me, are we born again? Kapay ka disustek ang online God. Manifing ka disustek ang online God, Kacl lal pa usikat mole kun kefelasin. Kadat te shemla when are the rest of the people? O kada wana ten Kawuk tolulay. We're in a foreign land trying to please God. Nakat pa musinge. Kat in the foreign land, saan of lokman lemo. Kataret makin makati laki efin felasin na ke mano singe kat patimpalan God. Now, with that being said, I'm looking forward to nakasap tachi. Lenta ka sipa, kumne ipa fall ni mitenta ka. El tivo kita talait nga ulmolol. Almta le 10 days in a very advanced medical center silan. Tingin tres ka me Washington University. Me in hospital siya mta kaya. Sakli commute. Oh, University of Washington Medical Center. University of Washington Medical Center. Talait nga after 10 days. You cannot get that anywhere. Wow. That's defined. That's led by Malan Pang. Narang afan na sila 7 years ago. Siya pa nga ki kung taga Srambram na siya magklas ko rang. And it's happening right now. Narang Srui kaksakin kat kaya Kacl lang taga. That kaya sapta siya mit kaya tenen. We're looking for the next 7-8 weeks. Katin aksa fila puk siya we magklas ko rang. Tigin, nga-uflo ko na pala. Kulang malap kaya. Mana kayo? Lulap kaksakin God. Kadam tak dive into the book of Daniel. Na nakikadak kalimbingi. Sipela siya pagatin kain me. It liela me relevant sila naki-fakir. Siya fakir pagat liye. Me, ye taga pe ye matasingin nange. Nakadeta ko in kain me. Liye siya o ya magat ka ben interact finegan kat kain interact kimange. Fin komita top na kimange kum nakmana siya kalimiki me chat boxan. Namasi emit ka siya ksuma pa. Komita bugi gas kipaya pal nata siya. Na kumfin kan sang ke chat boxan kum sang nake. Namasi takuan pa. Komita mapuksilal tenel nge. El puga ke gas ke pusen puk kipaya palang. Man malu mga ke kadintawa keo. Nakikos man fin askean fin kos ka nakalim nga riti me makalim yung kitene lakat takay kaya ale wala overfuse kaya tahin should be na refresh buklal tene la ta simle kipel si Mwe Israel los tamtaye kayo lulap akollah sin sito ko sa Paing na isamya kasing Paing na Mwet si masimle puksengi ilurek makin kata Sramsram ekatama arma iyak kan me fashion jibangen inakaya metin pelal naki fin shaksi lalos la katelefa isla met ko salalel singi esifil pe folokon nek ko nasin metlal ngai talale pakanten met me sangamit ko lasha for one reason or another. Darakta kat fine sige kaptrap en naki buklal danila naki enmer ki bakarangan fella misingi. Naki pelsi makade Sramsram ke malutu chingeta na en pepolon bakarangan fella fin bel singi katalik din kada bakate mo karangan na. So kadita la Egypt, Assyria, Babylon ba malutu chingeta ka keo na Medo Persia na Rome na Amerika. So ashi yoklu ke puksengi ke pukin Daniel. Ipsimetan Sramsram kel Daniel ekatasin met mawala som na in show. Na show singe pa captivity elo som na ke NC in mata ye kolyaklan
Mwet. So, siya kishipin lalal fung yakosten lalos na sinkat panang ilus katang la metlokalok lalos. Sramsram mingi makipel to ko siya lala pepelon Persia lemi fel. Na ipsakluan dramam ke kato arama matanil tali siakalemye kipelin lemi pelin masala lan toko siya ipespes. Mutawaek kifel Babylonia. Maingi palya ke ikorilan met kolbekan siya katanglalan met God. Na taklilan puklal nila iltako ki sapta sini ke sapta on ko shanin Sramsram kel nila Kawuk lal. Na it kos na ke singalu man sapta singalu pa ke me ipruang tisaklu ke nila na pa Sramsram kun arma makat fakla kapshayak na ke revelation na ngali ke chatan mystery pan kumbe chatan sinchak si mga siya ka pa puki kash ke pa bola nga mo stop si patako gangen Pangan, tiginalik siya 66 pukla tenil, puklong long ikos. Kulong malap tigin. Lamle Johnston balik kumbe Johnston, kahit kulong malap, matin na di masingan. pugak long ulit kosh kulo malap kawa siya pa pugin masap lime kosh Kulong malap, tamnal Johnston. pugin pal history singa luo pugin pala falet lime kosh na lime kosh plus singa luo rela singa lit kosh na lime kosh ke wisdom rela long luo na met pala lime kosh falet lime kosh rela long lit kosh kulo malap na kosh finash ke buklal danilan kade ke kadin usi outline nakat matake nakataya sapta sina nakmas wikat ke kashikat ke so ngakemin somnike fasimit ngan ke liela menge kung kainista ke fasimit ngan ke kade takana ke yakalem yela seto ko sa silanen judan belcingen siya mo chimakulen Babylonia ke belcingen na mesisikiak ngan tamaskinsik si mitaba siya to ko sa asi ke pelsima utakle denel malikiyan Jerusalem nge siya to ko sa asi finan judan belcingen ko Jerusalem belcingen na dele somna ya siya to ko sa asi ma siya to ko fan model dalangan na men puksi makate taifin dunge aship tolu si bade to ka akketeyac ipsimedan pa sapta se fascina gate ko shane Sramsram ke deportation se kalme pa udaklel likiyac de lashwean na fasal ko shne ke singalon ko se to ka Sramsram ke me devotion lal danila matanel eselang na ke na fasal ko especially Sramsram ke ngoshelal na fasian ke singala ko se akkelemila itakyang ngoshelal ngen na fasingal mi ko singalon ko se to ka akkelemila likiyac tuku ngoshelal ngen eldal sangan na fas singalit ko ke longol sien sang aksafi eta ka ta aksafi na ke me appointment si ma itakyang lal danel ngen na ara kade mutawek sum na ke muriching vakla muriching akkelemila inyak tolu ke chuai kim el toko sa inen Juda toko sa Nebuchadnezzar and Babylonia el tameuni en Jerusalem kanaus la city kalas la city lemil lela tailan shugilya toko sa chuai kim usta kata Mwet kasha plan temple elta usta kata Mwet shro wela folokla na ke temple lan God lalin en Babylon filia maseo ginge kenien fulma in temple lalosa toko sa elta sapkana sel aspenas selem fin met pacl ilan sulela katamukul for Israel sema in shaulan toko sa shaulan met lem shawi matayin shro elosya
so lenge eninain mitna aska lalmet mwet panorekma lalkong wangen makuluk ki manolos. Talos va fall in kulacnsap in kellan tokosha. Makunel aspenas in lotelo siyang in kain read esimge kas Babylonia. Tokoshael oye besap kindain kitaka de los len nakewa kimungu wine siya met in kalfala de los ace. Tukun tuya ke los ke yatolu elosya utaka na yamdal tokosha. In mashlon metmata shol lenge pa Daniel, Ananiah, Misael, e Asaria. Elos kewa man chuflan Juda. Lemfaletlan met payapao sang inisasya inge na sielos. Belteshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel elta shulela lantia kang memungu enum menum makdakat medin kelfalet okay. Paineng eta akfok yemanol. Oingel siaksil aspenas elan gashel. Ekate larata aspenas elan etate nasil Daniel. Tajakta aspenas el siangisil tokosha. El fakt nasil Daniel. Tokosha el pakia dari makumin kang enum. Fin tiewo fin shom anadalik sayom inge. Naleka inuni uniawi. Oinge Daniel som na yurin mwetsima aspenasilta shishngyain dialang met Kawuk tolulal. El fakt nasil shkekat kilen singaul. Usim na fukunsak kadin kang ekuf kadin nim. Na konfali la manoshe akamunun talik makang mungokin kalan lema. Na konfara sulela loman fall naging makumlian. Na Mwet se in seselo sin shikekilen singaul. Tukulen singaul Daniel Mwet Kawuk tolulala arla na fukoko wofin shualos dikitalik nakewa makang mungo nan metlema. Oingin pelsele Mwet simaliel dalenga lelel dalin mungo fukun shakna dekang mungo matokosha sangalo sinkang. Kada sang na sin met force akosha akketeyac. Assassin read Sramsram mata elal met. Sayan mainge el sang penasil Daniel in kain akkelim yekalmen arma Mwe. Kisyun shaflayan yetolu matokosha el pakiye aspenasil el pan lamet force nakewa na yimda Nebuchadnezzar. Tokosha el Sramsram na sielos nakewa arule na fuefula sil Daniel, Ananiah, Misael, Asaria, yokligi met force nakewa siya. Oingelos woyeng kulacnsap na sin tokosha. Finne kain siyak fakama tokosha el siyak kakainilya ma ele shakaek met force ako jinge etap el singaul yokligi katay na met chuswa kamadinut siya oshke tokosha elal on a phone. Daniel el matanan kel flat singi nikke na Cyrus tokosha flatland Persia el katanglan Babylon. Nakataga ni Proy. At kulo malap na siyumkat papa ke Kacl magatrit kendari. Ino na ki kumongyang nagefoko molde ka ke keletam. Kacl kumakalemian lu automote saptatolo wasingal mi singalon kosh. La kad ace no to ilalashke. Kad ace masiwoske. At ka Paing karangin kadin kaikat. Maingin akalemila oana ke aise akalemie. Pelsi katlong gaslan gata. Katlalal fungikea. El mutawaek inorek mainkat.
panagat ngisheshim katlo kat papatamashin gashao the kasmadalum inkain uchak na inkat inorek ma inkat inkain no kakkatle kadin kain tuku fin Kacl keinem kat papa kat kloma lapnasium amen kloma lap nakade dawakin kain dive in nake Mwe Read chinge anakataka kea so Tingin na yok ke pena kishen chak shilo me pianya top okay kan shapangan vertemet top shapangan Johnston kloma Mr. lap Johnston balik kalau malap ke top shan kloma lap ke top singa na globe ke interaction lowosan hmm mana muwosi ba kachuk la kadera fukain mo te ana kadin luti ko wosa katakani alututi na kalau malap interaction singa naske na si oyema namle Johnson la kalemyenge komle ki kat na fak mo Old Testament nga na kel samastang OLT leta tolu na testament leta ya na tolu singa niya singa na pangat foundation ke pacl kung vindication multiplication and maston tolu ya singa rela longolit kosh palongolit kosh iten nga NEW leta tolu testament leta ya na global lab namle Johnston ke academy loman nakade mutawaek sum na ke Mwe Read chinge lila me fos luo Sramsram kunda se schmidt mutawaek kade mutawaek ke deportation chinge na fos na gate kosh na lemistelipan neta ko wiowos na kat pacl fast na ke fos algos ngisngalon kosh ke devotion al Daniel nakadaksya ke appointment silalingen nakifakla katamwet for singal sin Nebuchadnezzar inyak tolu ke joy ki miltokosha inen Juda na tokosha Nebuchadnezzar lanen Babylon el tameuni en Jerusalem kalasla sitia lemil lela tailan shugilye tokosha joy ki me usella usta katamwet kasha plan temple me kasha plan temple el ta usta katam metro welal falokla na ketembolan katlalin and Babylon. Fulia masya o kingi kenian full mind temple lalosa. Siaksin siak mga ke siak siwosan pa kosita siya me talikuyel chuay kimo siya papatamayal lan ke me takin tokosha kipulan tokosha ki en Israel amen astokosha tolngulal koskasha sepa wikarangan ke United Kingdom Saul David na walaleng Solomon ke los treni karangan United Kingdom na mo fashilit na vingos ka na kalemila siya pabatmal chuay kimo na fakla kasyat toko siya lime kos ka akos ka tolu ke palan kolan en Juda na mo en Juda masala vingum ko in kashikat ke na ala kashikat nakatfindi na ke faslu emit mga Sramsram kengen na dana akalemila prophet singe Daniel iltakle na finan papelon na pa akalemina yak na ke yesima utakle engen na toko si ma lan Juda en Beijing na pa chuay kim na vingum ko na akalemila siya toko si toko chuay kim kamit kailan kashape kafindi ke babat maldalan na Daniel Sramsram kun na ke toko si Babylon Nebuchadnezzar pa kasing nabu Sramsram keyak unfulimekos napu polasar el bakinglan en Babylon Belsinge Nebuchadnezzar so na likiyac na ke throne na Nebuchadnezzar in Belsinge ashke meunse na long la papatamalan mise
na pacl silaklak na indago na Babylon kainta dafin tron na akketeyac me analen anticipate mo pangan may likiyac penan sila nara taga na siyesh kadinetala me maasima likiyac na finan Jerusalem likiyac kinasin tokosha siyak singa ulit kor finan Juda elpa mata natal tokosha chosaya pangan tabasit maldala na kumkan liege luo chronicles son ngolon got first luo ka finne luo chronicles son ngolon got first mekos fakla joa has ilye longol dolu kil tokosha lan Juda lem in Jerusalem ke malem dolu pangan chine la jaya tokosha joa kim lan Juda joa kim ilye longol mekos kil tokosha lem in Jerusalem ke yasingel sie Elara makulu klein LEUM GOD na el pasisin tokosha ma me tenara woa el shiklagal joa has pangansi talikuyela siya mutawaek tron el tagol me ke Pharaoh Nico daw niya babat madalan tokosha chosaya ke yak on fuko ya metrijustalan Christ na ke Sramsram kunyak tokosha lime kos masaftalan ng Juda kung sumna ke luo tokosha sapta tolngol siya fastolngol lime kosin liakinelos ke Sramsram si kengan na fakla choa es ilyalongol tolu ke el tokosha lan Juda bangan siya lem in Jerusalem ke malim na tolu bangan lusian me tenor lala malim na tolu siya bangan nindekiel pa amatal natal Jeremiah siya metin siti lipna el vastukun shikasha kuluklan met mata lalsumla na isam kasing rik makuluk kadakalami labat toko siya ngayon malang silang kata chosaya pa si toko siya wala esakaya mawara la makadin chiwuke pangandu toko siya finan Juda na fakla el fast kun shikasha kuluklan met madalal somla elra makuluklan lem pelin lem lal shafla ke pelsi tokosha nikolan itcha el shukilye kaprilye in city ripla in fel amat tokosha nikol sapta fel Juda and moli takmana sel ke pound itkos tausin lamfuko ke silver a pound itnyo lemekos ke kol tokosha nikol Shaklalek Eliakim, Wenatal Josiah, Elan Tokoshalan Juda, Nabangan siya inea, Matokosha Eliakim, mga siya ka, na inawla Josiah, kalay nil nage Eliakim nage Joachim, na Eliakim ba na ba Joachim, pamaritsi nga nakalemi. Tokosha Niko Lucella, Joy as na Ityap, Joy as in Misewe. Tokosha Joachim el esenimanin text sin Mweta fall nage cash plan kay siye inorela mani si matokosha itchabil sap inoreke ni nage takma naba akkalemi me yakla tokosha nikola ni chabel usella na insho esab and judain moli pound tausin it cost lamfuko ke silver paunit nga limigos ke kolin mo takma el shakolek laikim damle la choya es lan toko shalan chuda el kalainin la ke choikim na luciela choyas na itchep mga kewa mga kalimyenge met pala chermaya el tana fact toko sha choikim nan sinsin kekin met likina in Babylon dako in kanorela o yesi madal dako orela inflation jinge tokosha chuaiki melong ma prophet Jeremiah la kelemin siel na sima prophet Jeremiah faksil lang kumdi masima ko kuminara pa kitel tako kumtari
iskumyang na Mwet na sildal Mwet are resistant. Mwen me katil de wikum del dari. Nara ki Pelsima Nebuchadnezzar el dako wangan matay ka na ro. Na Israel del dakla na ye na Babylon. Na yena en Judah pagan nation jinge dako under a pagan ruler kel Nebuchadnezzar dakain bakol al dala. Nara mga sikyakewa inakelemyela kat finnan ka nage malan kat papatamash in kashawa. Ilakelemye metigidel taliknadala cross Jordan River kung fin matake mga fakuin matake blessings ya patati na room. Kung fin ti esil nga takake. Nara kiyoyesima elos nga tako na pacl met Gentiles, met pagan nga takola, ti lame findalik na din kata. Napata ko, akkalimiyak peki luksap talungol, si vasungol ako trakla. Kata efa enwagi ke katlas. Kata talik na din kat, nga efa enwagi ke katlas. Kata efa met shro, udekla na infel pespesaya. Tispora si nga likiyac. Lailik si nga, edala fashilik. Mwet peka na, efa longye en Jerusalem, nike pellalo safla. Nakatfinlita na, pel silang Gentiles nga il takate, kumemtak nan kala, na mesisikiyak na sin, talikdin kat nga ke, ulela si makatil ta, orela na si liprem, etalik na tala. Ingena, talikdin kat nga, descendants nga, is occupied by Gentile powers. Na ingena Davidic throne nga, throne lal David ingena, ilalal wangan make. Na mga nakewa ma emalalo siya, pa itakyang na sin mat peken nga. Nara mutawaek siya nga, the times of the Gentiles, katfine, kin pinpoint niya na, beginning with Nebuchadnezzar, invasion of Jerusalem nga, kaya kun fukulimekos, metigisus silang lema. Na esikya ka nga ni kina, di askanin met tolu fela. Gentiles, bakit mo met peken nga, met Jews na ngakom, met ang church, pa, met lalong Christian. Na Gentiles nga, matawag sila dahil nga, assume na ni kina, eternity future will continue till Messiah return. Now, basing on Christ will subdue nation na deliver the land of Israel, likima Gentiles nga, folokon ma nation of Israel, naki blessings, naki malulalaki, tayo sikyak na ki millennial kingdom. Millennial kingdom siya nga, akum tika ni tayo nga. Pato ko siya isi mga akum lalalfungi mo palene si mga akum mo usukuna. Na inwipen na mamasikyak na sin Gentiles nga ki invasion masikyak silos nga kaki kafaksikya nga the times of the Gentiles mutawaek ki invasion siya nga 605 nga. Kati lorela pe covenant silal sin Israel e Moab. Mettigina deluchak nage me en mal fakt na silos nga napakalimyak ki ulenglan lemkaturin med Israel inen Moab. Pafak mo paingi kanon akwak ki uleng ma lemkadel sapka na sil Moses. Inakia yurin med Israel inen Moab. Maingi na kewa inweng uleng malim kadilaki en maslol, and Mweta pe all Sinai. So in this covenant, God set the principle by which he would deal with his people. Ilaki atarin genikma,
eleurela na sin metlala. Na fakla kiltaurela nge convinsum na ke tu trona milong liger fosin nga singala ko saan finkum akos mama elwulela kafnen malrela nge na kumemta kinsiwo na bafak mo kos finakos lim kat lowos aru indiang masap na kewa lalma nga shoot na siwas misinge Moses pa Sramsram nge ele fara ko in yok Vladikim tanfel na kewa fin fela akos lim kat lowos na mensiwo inge na kewa fa malawos nakatfindi na ke dutron na milong lagos fosin kis nga lagos ni sewo wonga taka fa fakma lem kadel vacancy wo CTC was a mellows lem kadel vacancy wo kos ke elerin pasin italik na tuwos fukuni mellows e cow a ship na tuwos lem kadel vacancy wo ye me wit lowos o e be mungo makos wala ke wit lem kadel vacancy wo man na kay wakosera. How wonderful is that? Paano naman siya ki covenant pa akostin. Their obedience to him would bring blessing. Now on the flip side, but disobedience to him would bring discipline. Na akketeyac kike Deuteronomy long lagos singal me kos nike ungo lalkos. Nga riti nakatamen katfine akkelim na phone na Sramsram ke fosingal me kos nike ungo alkos pacl nga ngeta kakea. Na bange mai sikya ke siakos tena. Pafakla tasak ta kos fin siakos. Lem gat lowos. Tia roin diang masabe akollah na kewa. Mga shoot misinge. May sel nga ingin na kewa fataka na fowos. Lem kadel vasil nga we CTC was a mellows. Lem kadel vasil nga we main with lowos. Oye pe mo mungumako sorela ke wita. Lem kadel vasil nga we goes. Ke orain sa pasinitalik na tuwos. Fukuni mellows. Oye pe kaya ship na tuwos. Nakatfindi na kit discipline ma reklange. Insang actual sila fast correct malandalik na din kat nge. Katsima ngakum alubenasinge is a wonderful, faithful, and righteous God. Ilsang mga na silos mitdigi elusi catastrophe na sil nala. Nara maasi matagagi catastrophe ka na kayak mataga na silos ba. The ultimate discipline he would use to correct his people pa Gentile nation ngayon daka would subjugate them to their authority and disperse them from their land. Pa akketeyac ke Deuteronomy long lalkos was ang alyan ke ang lalkos nga funa tafula na ponasil nga mga kalemye. Nara inge na Moses mausi masap nge el fact na sin Israel la ko siya taka na ke undercuts discipline. Na pa el fact la ke Deuteronomy tolngol fasin ke singol may falokonek mulwo emensewo. Pangit discipline ma Mosesel akalimin na sin Israel ma etaka elosfin efin gain patel fact nga. The discipline would not be lifted until the people forsook their sin, turn in faith to God, and obey His requirement. Ini nadalin me tafaela ligi makulukalosa. Na sulpe forang naglalfung ilalos na sinkata akosten nage mama eninayak silosa. Pange mama requirement ma itakyang na silosa. Napal fact ma inge ngasut na siwas na kosin sulelan maston mwen siwo mesel nga. Kipel si mainge na kayo ay sikyak na siwas. Akos matayin maston matayin felyen lemkat lowos el akfashi ko siya na we pangatispura si marang magkaya. Kuse esa maksulela singe
mga shoot na siwos. Kawos ya filintalik na tuwos, finfoloko na yurin LEUM GOD, akos ma saplal, nga fa shoot na siwos missing again siwo na phone. Nga LEUM GOD lowos fa pakumotowos. Ile fa foloko no los me, digi matan fel na kayo wahil akfashi kawos ya lik na we. Ile fa si feedback foloko na kmolin siwo lowos meta. Kan may ngin na delala na som nagikayo, ngali siya yotsak. Kos fin fashilik na yin, lois sa la fela, LEUM GOD lowos ilefa, es kos ni na siye e fologon kos me. Finelos for labang ke fitla dala. Kosin makan si fil es si was, fel si ma metmata lowos, tamata we meta. Nara, in kenek si maika in folokonolos me na ki en ma wulwul yang na silo siya. Elo siya nan for lagi makluklalosan. Lalfungin kad. Nabafakla, oya pele fara takosin kashapi, niki, e pastiki, fullan baba mata to was meta. LEUM GOD lowos ila shot na siwos, e fulindalik na duwos in si akosten, takosin lang si elgin siwos na phone. E kos fa matana in felse. Ila fa frokla masil ngainge, na kewata in manasin Mwet lokalok lowos. Siya sangay kawos, akketeyac kawos. Na kos sa sivil pacl, eliyang masaplan na kewa ma, nga shot na siwas misenge. LEUM GOD elevakin siwo ye kawos, in ma na kewa kosara. Efa pasin dalik na tuwos, kyaw na tuwos, lowos, efa isus fako pespes, ilefa arula na ingan, inara, takuwosin kapkap ay ko na kelta, ara na sin papa matatumos. Naas tashaktasi. Tashakta, kose eninan aksol, eliyang masap na kewa masimnen pukin masap lalinge. Kos fa eninan forla na siel, kinsewo. Na katfinnan ka na ke, ingena Sramsram ke mana sindalik chuta. Kat Sramsram ke 605 pange, metigi isus telan lem. Dalit na din kat nge, Srui likiyac me tari na sil dalge and Northern Kingdom, Assyria, taga Shukia Northern Kingdom. Na usyal dala na finan Assyria, pangapel si madalusta papa, na nikiyan ne, na tuk pata rela me intermarriages ma, katasin katin mas nge, kamten ma asha, mitsaya payakiyak si rela, Hellenistic Jews nge, natarela mitsmeria mitjus nganen asha kwais wila toko malemil fatakatukti falen and maslolos teorik shishima na kanen faklaka pa malan chuda na le na lieten la ui masikyak na sin me metlash ke Northern Kingdom me Assyria da kausta katinan lutut ke adadena na pangan mama the outline niya ke Deuteronomy longolay ko shima fasin kisingala ko confin matay na ako stain na insewo weta kake. Deuteronomy longolay ko singal me fasingal me ko singal ongolay ko confin mata ke disobedience te akos na sel nga ba ita ka te blessing. Nara anayin dalikchu dangay katapela tele anayin okay kada longkat namadel to faila, kada longkat chibet to faila. A masima in the exil dalapa. Elin na repentance, true repentance. Na pange kata mama mutawaek orela na deportation si maisikiak na silosa. Mayen kelos madele akfalati covenant lan kata teltena. Sima madela but they neglected the Sabbath day and the sabbatical year. Sabbatical year nge dal te panak flat na bakkalemiyak penaki me alu no ki marsulaela pasam no gunya ke chermaya me tol ngola ko fo singalun ke
longoluke sabbatical year ka nake marslola cherma yait kosh was tolingol getolingol si. Na vak ma LEUM GOD Katlan Israel the fact na sigin fact na sin Mweta. Nga si ulayang yurin met mata lowos pelsi nga us selos meligi fel itcheba. Aksiko kielos le digi molin met kos. Nga fagang na selos la akit kos na ke walosin palala katena met kos ipusya kulacnsap pelos kiye one kos. Na umvindi na ke katamade na lang pa akketeyac la Judah ignored God's covenant, neglected the Sabbath day, na wipe sabbatical years yung Yon kos met kos ko met fukuluma kum shuke yakit kos kumak sikosyo kolla. Na ba akketeyac cherma yato yung lagos ngalun ki longoluos yung na pa should be akketeyac cherma yet kos was tolingol ke tolingol siya na ke oye pe madel kanaus na pe siya. Nara kishbendik ke lalos nge na kade nget talgelos pa fakla na kosifil pe aula no naklos epulesya kosta ke wa flokon na met koslo siya kosta talala oana ma elos lang si ako civil pe akosyelos ke maingi nga LEUM GOD fakla kishben ko siya Etienne sang the met Israel wiowos in sikosok la ngai fa shot si sikosok na shuwos. Ko sikosok in mi se ke meun masupe masin shell. Nga fa ramatan fel na kewa fin felens sangeng la ke mga era na shuwos. Mayen kawos likun siya iwalayang in mas lowos. Tiyak paye kasin walayang makosara yimtak. Nga fara na siwos na kikos falang yakao forsuko. Fashion maslon iplu ke inakay walayang lowos. Mwet flatlan Judah, mwet flatlan Jerusalem, mwet yunak, mwet tola, mwet tagawan felse. Sa we fashion maslon iplu ke kao forsuko. Nga fa iselo siyang lasin mwet lokalo klalos. En aselo se sugin unalosi. Mano misa lalos eva mongole sin moon Kosrae ni meo. Nga fa ye pe isyelang to ko sa serkaya pato ko sa shafta si Judah lanchuta met faletla na selo siya kena unalosi. Nga fa iselo siyang nen bon met meon ng Babylon. Siya tuin meon ni ko sin belsinge. Nga fa sabi lo sin floko na in city singe. Ilos siya meon ni Srui sakak. Nga fa city shiklan Judah in oana en siya wangin met mutawaek. Nga LEUM GOD pa fak mainge. Na masimal siya nga na ki masalala pa fakla. Mwet Judah ilos urala sima na kuluk. Ilos tikiya masalala lalos. Mga siya nga in temple sik. Panang temple at taikla. In falfal imnom ilos itayak silang siya bang tobet. Talosin kain kaksakin talik mukul at talik matan natalos vine. Ngati sapkan ilosin ara maingi. Ngati nanak nan kayak lamawaingi. Na idolatry singe il somne talusi na kaywen tempala. Na kung finli si Srramsram kin nake kaksakin talik mukul at talik matan natalos vine singe child sacrifice si bangan. Been a form of that idolatry si the elusi back masi na masinge kadita ke Israel asto ko sa si bang Ahab namdan si kiel bang Jezebel pange si mama edal expedite finan Israel na kadel din ang jiwoke Ahab na guluk amdan si kiel malbaya kaya singet Jezebel Eltakata te kashing alwala kulukliki. Kaya pilwang la Jezebel shikilen me uchak.
in kain me karngan tronan komli o yesing den afale wo pa bang Jezebel spirit nga model pa Sramsram me child sacrifice singe na kumfine mut ka nagesima makat papel din siwo na si kumge finan ko siya na finan merke pa pel si makatarakuluk na sin unborn katalikma me katapori pangan si pe si makumfinli siya karingin merke kisifella 911 ildal pa Sramsram kale yok finan merke portion singe kumne malan ka ata kate pangon makat orek samat silongon Mwet ang itako. Napal fakla ngati sap ko nilo sinaramaingi. Ngati pa nanak nan ko eklamao hingi. Skimut ko makadil sap ko na teorek. Amal di sap ko na del trengara. Na para casting a covenant the galeyo. Therefore, because of the covenant in Deuteronomy 28, met covenant in Deuteronomy 28, obedience, disobedience, God nail it down. First sinigay singalakos, obedience. Singal me kos keon ngol alkos, disobedience. Napame, nakadel sila Nebuchadnezzar, tokosalan Babylon, as an instrument to inflict discipline on God's disobedient people. Pacl mi kichermaya longolit for son gosh, ayabe apakaksye for son gosh. Nga pasang matan feeling nukewa na yekalan met kulacnsap lok. Toko siya Nebuchadnezzar lan Babylonia. Kat paurela. Sangka na si Nebuchadnezzar. Len ka yung takakanaos lang. Kung nagkati ka yung sikiyak na siya speko siya disobedience ko makataraf hindi align ki Kacl God. Kadaw siya o nga para Luke Chronicle it course first singala ko siya lang nakina pa finmet laga 4 laliki makuluk. Ito ko pray na siya pangan pesingam tayo ka siya long tang lalosa akin siya wiowos. Na ba siya de fakimet pala apakak sapta si foson kosh ngay sangka na sin met Babylonia dahil los inlemi mutan fela. Mwedinge mwet na salalel irput. Elos oetule som sasta velen katangla ensaya. Pangan Sramsram maurik lagi me mwet Babylonia nge. Napauskat mi fakla. Tukun kadel orela o yengen sikak na sintalik nadal chuda nge. In patatyang nagi kokolal toko siya Nebuchadnezzar na nutak tatalik na nag-shroafin ng Babylon. Kilusiyan yait ngaul. Na it ngaul siya nga ka pa akketeyac. Tatafla pa ka overfuse kaya. It ngaul siya nga napkran siya Daniel ndak proy. Som ke scrolla. Jeremiah the fact masing apkranin yait ngaul bang Amakulukla dalara should be it ngaul bel it kosh. Should be tatafla makuluk. Tatafla Yainilya na silosa. Na pauskat mi nagitoko siya sistakluk tenel sapta to sefas tol vakla. Toko siya alta sapka na siya espanas kadet kakalim yun siya ngayon. Siya lemfin mit payapalal kal bangan. Ilan siya lalakata mukul force Israel siya main siya lan toko siya. Siya ulan mit lem. Siya wimatayin siya. Naraki Nebuchadnezzar flok na Babylon. Tukun invasion siya Juda. Elusi kata mama arfinen Juda. Taga na Babylon. Na mayok kitembola. Articles kitembola nge. El taga usi na kitembola aljifena. Babylon. Nagikat sa talalos nge. Pafakla. Nebuchadnezzar lus na kata maseok lan temple. Fulien kalfletchen in Babylon. Iskat, lowercase, mef pen bell. Na kalimiyak maginala siya inil me. Kacl and siya that bangon be Marduk, Chief Cutlan in Babylon. Kung kandi kita nil saptakos fosalkos.
fakla Daniel utyak itiakyang beynel bel the Caesar dalan usinen kat silak nganin kat matala oninel nail fakek Mwe silak enasil nga fak oing enasil na masyakluan ba Nebuchadnezzar masimeta ba lusi kanin articles ngen na masyaklu lustagaya pa some of the Israelis big Jews nge madaga ke royal family bangan sibe malustaka we me na finen ye Babylon na kelustaka ngen ilorela o yesinga na delin slagen hostages the medical aldala 12 assure Judas continued submission to Babylon. Kedalta kongen eurela anain el Juda na annan yen Babylon. Na siebe o yemakalimia ganba. They may have been taken to Babylon to prepare them to fill position of administrative leadership. Na baka dita tukela. Kata silos. Kilakya gidakyang pa kapun mo nanaksinga da kata na promotion si rekla na sil Daniel nge. Na Aspenas singil slagun chief of the court pakalimyak tari na me bangan ma akalimyak na kela pakla lem fuletlan met pepa o sang inesasya ingen na sielos. Belteshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel da shulelelan tiakang memungo and num magtakat medin kalfuletoke. Paeng eto akfokfoki manon. Oingil seksil aspenes, dalan Kacl, ekadilerata aspenes ilan etaten nasil Daniel. Tajakta aspenes el changsil tokosha, el faknasil Daniel. Tokosha el pakiatari makumin kang enum. Evintia wo fin shuamwana dalik sayom inge, ileka na nuniyawi. Bang consequence may si kyak na sil aspenasa. O inge Daniel som na yun Mwet si ma aspenasa ta shiskingia India ang emet Kawuk tolulala. Mapafaki si fasting ni fakla kisun siya flayan ya toluma toko siya pakia aspenasa pan lamit first na kayo na yung dal Nebuchadnezzar. Na uskat mi nagifasyak tol ngi fakla elo siya so lenge eni na Mwet na aska lalmet Mwet panorik ma lalkong wangin makuluki manlos ta elos fa falin kulacnsap in Kacl toko siya ma kunel aspenas inotelo siyang in kain read asim ki kas Babylonia toko siya elo ye besap kindahin kitakat elos len na kayo mungo wine siya ma medin kalfalad elos ace. Tukun tiyak elos kiya tolu elos yaudaka na ye madal toko siya. Na katfindi na ki captives nge, they were choice of young men, both physically and mentally, really fit. Na ara eldal asset na ki me palasal toko siya. Na maasimarik inge na nge pa del ikilinelos mayen inelos ke del ka final judamea inelos edal kapash na ke kashe lan Yahweh lan God a masimalos generang aspenasil itakyang na silan ke attempts to assimilate them into the culture of the court na para dalin na in lotel dal ke kastal dal nge in lotel dal ke o yen simla losa ka oye madali mo fal dalin ito ke na delfa me itakyang in kay nara urik madalrangan nara fact that they were to undergo rigorous kan me training na intense ke lusyan ya tolu na ke dalak sa filaan na dele kay nara me service lang to ko siya
na fakla educational program si madalas ang hotel dahil ngayon katapang academy tayo ngayon na dala study pa nag-agriculture, architect, astrology, astronomy, masap, ewe na language si dahil bangon Akkadian language. Afakla in mashlon met ta show lenge patenel Anania, Misael, Assyria, elos kewa main shuflan Juda, lemfulatlan met payapa sang inesa singin na sielos, Belteshazzar batenel na Sadrach pa me Ananiah, Meshach pa Misael, Abednego pa Assyria. Na den akkalemiakla Bisye fakasi ma taga ke shosinge yok na ke mukulnge ta mukula kosnge pusle inelo sinakkalemiela are significant role lalos Babylon para ta itakyang inelo sinwala Daniela na inela los milos ustakang anangake nga akkalemia all four names that honor Yahweh na may Yahweh singa the God of Israel na ba del regeni kalay nil dahil nga ke oye singa na men inesing a Daniel kalman ba God as judge or God is my judge may dakyang pa ingena na ke language lalo sa ke language yung mga kalimya Belteshazzar kalme ba lady protect the king na gatfindi inesing en el sikiak pelsinga ke oleng mato na en si matakong na kalimya ke fakla ke seksin ke pukla Daniel na siye mga kalingya konekya pa puksila Daniel ngem mutawaek ke Hebrew na somna ke Aramaic na siya somna ke Hebrew pang language luma urek makunya ke ma that's another day kadet kan imagine ke sinalin na ba fakla lemfulatlan mit pa sang inesa siya na sielos Belteshazzar Sadrach Meshach Abednego na akalimila Armasila Daniel siskeninvel Tigris fakla inye aktolu ke Cyrus il toko sa flatland Persia sipeng akkalemiyak na sil Daniel siya be pambang Belteshazzar Paing se Paing na paesi tarakta arlana upenita ya kalmea ta akketeyac na sil Daniel in si arma na siya na flokla na ke Ananiah Yahweh kalme pa na ke Yahweh has been gracious na keine ma itakyang na silos nge itakyang in mo pa na ke Misha Assyria Babylon ma esasya lalos nge itakyang may indershike delen acculturated that aspenas itakyang ma chief court officials yung itakyang na silan kain assimilated dal na ke culture way of learning la dala na maasisayin may dakyang na sila dahil nga na pa inakkalemyela this form and signified that they were to be subject to Babylon's God instead of the God of Israel, the Yahweh. Na panganib simit matagal ki deportation singa and flok nga flok ti akketeyac fasal kos na gisingolon kos kikasalan God na pangan masimata ko inakkalemya na ki devotion sila Daniel nga devotion sila nga kage fosya kalikos ki request sila fosya na kisingala ko reta kada ki ngos sila papena request itakyang ngos sila nga na mesikya kispen ngos sila nga pa fosingal mi kos kisingalon kos na pelangan kain usela lemster lipan then the Sramsram na tafula na faksilak na ki time of the Gentiles si mga fakla Gentiles nga ka Ashmet Jews, Ashmet Gentiles, Ashkatmet on church. Ada kata na esom nake eternity future.
na pacl limsili panen kan chapan chaliawi pat fashnamit. Kaya kuno man lap kya kata yaw mataka ke me which even outline che kaya am ta kya force na kya force ka tikin rela taringan keyword key phrase mataka ke me look sapta me long shi force long la ko shil akalin me patari alle kyalim time of the 10,000 and alle yok na pwede ka din kyalim kaya officially 606 exile simit matenin mawingan maki ya mas machijil fakkel look sapta lang chila Metlangan is being driven, being controlled by Gentile nations. Na machingan is somni ke patigin nila kalme second coming of Jesus Christ. Utakyak church 7 years of tribulation. Now second coming. Na mitken fa uchat na ke rules ima taka ke covenant makatil sang na sila prem taka nila David nga. Tik na tingkat nga na sit pa taka ruli and si mamay ni masing katli again Canaan. That's futuristic. Na ito ke sapta sinyal yan ke sapta longol ke fakya. Para kalif yok siya ba din outline niya ten kapat na ke future events. Eschatology. In we na time of Gentiles nga masih fakya ke Rome sapta sinyal siya first longol makers but fullness of the Gentiles. Masih when I attach it to that, it's a different thing. Katli la ke masayal daga ke New Testament Mwet na langan recheckilya. Nakadata ka Srambram kin 70 years sima daga ke sapta ya ke Daniel nga in our 5th, 6th session. Daga din kalam kengen from Lodia na ke cashing a time of Gentiles in na yet no jumale itakang nandiangan Daniel ke me sapta ya Silia ki masingan utaka Kacl ke Revelation saptal me kosnika sapta singal ya pangan 7 years of tribulation singal yet no na fon na itakang na ke proy to book proy sila Daniel ke sapta yangan lendi kalam na poy misingan la katas aksafia kle wikon ngol yatari. Kanta sana wikakit niya ulisya. Nakatata break it down, but in general, in wipana time of Gentiles in eldagat na fullness of the Gentile. Kasi pen rechekia ki Masaya kaya may talingan si Vena. Fingom read the literary context ng sapta singal sita na natural branch cut off from the root. Makwaki ke me covenant land got na sintik na din Israel na the Jews. Na get cut off branching and the natural branch, wild branch itaga crafted in. Tanapa Gentiles. Now when I take interest there's only 3 grouping in the Bible. If you come so Jews, Gentiles, and the church. Now while branching itaga crafted in according to the Rome sapta singal siye. When they replaced, not a replacement of the Jews to pataga in akfashya majma kadil fat na sila Abraham, ika Genesis sapta singal yu. Abraham through you, the rest of the world will be placed. Nakatita kalim ke lakat crafted in the spiritual sense, machisya the aki of inchakshina. Kat for la lad fung yakwakala. Naro, what we are in this dispensation is the fullness of the Gentiles. Mekalme, bring as many. Neke na katin mo okay tui. Now, if you get a masan, some ready sapta singal chinofon kun kalam ke masingan. Taingin adashi ke exile same 606 PC na ke fosilu ma lakalim na ke tokosha singan utakle CC PCG is Jerusalem 606. Kat kalam la 597 sipe mayon sipe some karingen akulukie 586 PC ekanaus la temple usla man kayo wasom exile tolu pangan 606 ka 605 we 597 and 586 now matching the academy times of Gentiles singan
God is ingin na fled. Ingin na talik na din God ngan being scattered throughout the world. They are being scattered. But in the future, shall archibone God. That ka sipa na flow na los men agame. Yakit niya usi magatntasano kad. Yaun ngulya chafladari. Katntasano. Yait no chingam metigi mutawaek. Past 7 years of tribulation, utakle church. Na yait no chingan taga, which is 7 years of tribulation. Pelko ok nasin natal check up ngan. Tekan me pa efola met ngan efola. Oh pangit masaya si makata recheck here. Dale fola dia na pa. Na wana nga faga e fin ko likiyac ke masing read is up ta singal si. Pro siya kat na kastasyon. Pangan fullness of Gentile singan. Compare na ke me time of the Gentile singan. Kadash ke fullness of Gentiles here. Let us say as many Gentiles to the me grace lal in full laula ke mas kadash ke. Na fin gum dia sal na lap singan. Usie na pa kan kalam ke na. Aqua klan kata orik datari blueprint na aqua gitar. Katikan taga usie aqua klasin sang kana mo na pa kadin fresh ke. Pa fella singa rangen. They're trying to get rid of the Jews. They're trying to get rid of the Jews throughout history. Every government trying to get rid of the Jews. Kung teka, wang matkan me muklala Jews. Diki felt when everything is going around the Jews. Therefore, when Jesus lagay get chuta, shuflan chuta. Pangakok si may nagading kalam kaya. Covenant ni kaya mama. Dr. Nashil Daniel Magatin nila, God's is sovereign in every generation. Whenever, but Chijel Fat Nashil Matan Samaria siya. Mola the from the Jews. It's when a pacl ke. Jesus Christ, but in ganigin molds on my fellow singer. Now, with Jews ngayon, ingin na being sidetracked, church, age siya kading kalam ke petchesing. Kadashin bashlon yaun ngulya yait ngol. Kad arsh in mashlon yaun ngulya yait ngol. Yaun ngulya shiktatari matenel liengan. Ye akit ngol jepa. Kad ndasanon shikyak. Tame Jews or Gentile, believing Jews and Gentile, eudakyak. Wana shete sunga sapta ko fosingal dolin kishkan walgo shakkelim. We are very in that. Bringing as many people to the body of Christ. Fullness of the Gentile. Pangan pa ko ng yokwan God. Na toko yang ke utak lang la siban of Allah. Siban of Allah ke siban pa ko ng yokwal. 7 pas 70. Siya jil fenar makinam po siya ng kalitila. Kumenak manas na sin Mwet o peligar. Itngol pelikos. 70 siya matenil dengan. Jesus paltrumon. This is very beautiful. Numbering system. It's not something we don't. Mga crafted in. Akketeyac na paela. Wang na pa masatay like masing omaskin. Sium like a nempong. Ini kaya Sramsram pointing to one person. Namatan fel na kayo matuwaek line talik ni God. Trying to get rid of them. We cannot. The Jews will be there when pangarit malankata. Everything is going around the Jews. Therefore, Jesus Christ. That's ano lang taga rule 1,000 years. Utakle 7 years tribulation, 1,000 year millennium. That's the plan of God. So many plan man fail. Taka naga plan man God. When pangarit masih mayok sa permit. Study Bible may lalakalamit. Ari ka fosi kasimit ngayon. Pinpoint outline niya kita mga one matamon na ke. Repel siya na flow lang ng kaksakin sapta siya mit. Next week, kada ka saman pet kung akketeyac lang nata. Next week kada sapta lu. Sapta lu mtak fast pen na mit. Inaksakin apuk siya. Tingin tres kal pangan akketeyac na ke. Me fullness of the Gentile siya akketeyac time of Gentile siya. Muglo malap.
Mr. Lipan, unsa kongen mama presumo pa nekan menalo pa yi. Lu baye lo pangan. Pataga ke room sapta singa lu. As a matter of fact, I'm right there. Room sapta singa lu for shit. Kemaing metlili alala ke shupin pakutin lalaplan kat na shir. Ngaka if she was causing a school shang si fan na sin kat. When na siya magkasya mo amatal amay akin suwiyal. Paing o yan alu baye mafal ko wasinaro. That's it. You surrender your body as a living sacrifice, pleasing and holy to the Lord. Pangan masingan. Very siya kasenchak sa kanya ng amta riti. Ufalya. Orang right and then nga ready out for singan. May pangan. Unso kanta ka, pangan alupay yala. We surrender all. Kilo malap. Ale lang sinapay faksingen. Well, kada fast met. Anaging akketeyac, konfinde na wigat kim dawa kiya. Ipsiak lungal daga ke fasal kos na kisingolon kos. Na konfinde tala may request sila dahil ngayon ko akketeyac. Ngayon chintan na siyum. Aske fasal kosan. Na fasya na kisingala kos. Ito ko nakatayela. Ito kyang ngasilal ngayon. Na fasingan mi kos kisingolon kos akketeyac. Likiyac. Result siya bangan. Nakatayvin, request yan, pacl. Deni dilta, shulela ilantia kang mungo enim, menim makitakat, medin ke alfalet, okay. Payanang ito, akfok-foki manol. Oingil siyaksil aspenas dalan Kacl. Na, kipel si ma los udakle na ki shoshinge. Nebuchadnezzar ale skin sang pe Kacl na sin captives nge. Na fakla me there was a life of luxury. Kadit maulan Mwet mamda ki palace nge. La portion ke mungo ka finne menim wine mange mana wela. Nara pakkalimiyak la pangan mama iloshigen sang nel Daniel ma widalik mugol tolu makkalimiyak sayangan. Tajakta nasil Daniel nasikom mongo masamsam kunyak nge tena fall na ki requirement na ki mosaic law. Mosaic law kung hindi na ki mongo masamsam kunyak. So nag-lifti ka singaw ma pacl. Kung hindi ka. Na masipe saya pa mungungan si masipe malsang iskia ma prepare ako yak lesin met bacon. Na kalmian pa na silden na nice. Na
anak akketeyac mungungan forbidden by law, mutawaek law. Na elshanga partake, manel finis mungunga na ito defile ilye, kafinitalik Kawuk tolulal nga. Na simal sinsin kune pa, mungunga siya maurek makunyak pedaki sacrificial offering laldal na sin bacon gods nga. Mettiki delta ka sang na sin toko siya nga. Nara pacl to partake of such food would be contrary to Exodus 34:15, where the Jews were forbidden to eat flesh sacrificed to pagan gods. Nabangay sifos madaka akalemye, monik kumarakatay na wulela yun medin felse. When pel elosalo na sin God, na katsingan katsata, lalo sa orekisya na si elos esuli kumin welalos. Kumefa shraf line gang me mga elos kisyakin na sin katlalos. Nakatfinli na kayo iya si kyang siya tenel nga. Nangakom siya liikat pa na finkatsum nakitepa sa ko ma-prepare sin matwiyas finan pe masaka mga askya. Ana nas na me na si katin partake kimangan. Na mga na defile matlalal fungisi mente pangan practice la siya. Katis menim kanin mangan. Nara inoye na ma Daniel masanga iskime mungungan papen na som na sil daldalin abstain from mamasanga yakin ke me menim ngan. Katfin som na ke sokas longol fasi fakla. Srui ke menim ko era kumin wawon erek malalfun. Pangan Sramsram kunya ke menim mo. Srui or relasi madin lalfun le. Na isal fakla when as you was kostang ta kakakil deng na mutawaek nim. Ekeka la kos nim pat yare na Srui le. Na pangita ma first matakay na kalimina sisla nim mo ka Srui le singe eltena me masima una si kumatlal fungia. Pa mera Moses matin nim mama itakyang silos ngepe. Na kepe oilan machusa manimnim melosa fin pa nake wine nga ite correct peke kof. Na pangan pe si oyema matasakta silela lal denilan elito na pay ke requirement ke masap masangkarangan makumintekang makumintienim. Elito ke. Now, sipela denilan pa elte akfalatim ko namangan at desire silal silela silal ki silalen please God in all it did. Lena manakewa mga kumakfasya in makatara in fact wala na lang kat na sikom. Nasikispesingan elfinne som na kiyan sa asisi Kaske oye ke fesin sasya. Efinte ma faskin gene klan God. Elde kanisellen kay naske. Nara orelang osila na sin chief court official singan. Then kan excuse ilye. Then the we kang ka fanya kun kanum mana kay wama elos sang na sil tokosyan. Nakat kioya singan ke larangan nakat kandi palay klalan. Lemstili pa Sramsram ke fakkiak longo luo fasikashe kung faga lemstili pa nalkos kisang tot singe. Longol si alko raw. Mo si alkos singe. Malutot metak ka inkonekat siyakla kung ako me compromise kikat sum nagikano yang kakate kimalan kata. Kate stay determined to are obedient to God. Nabangan masima naging asilala. Ilan tiya. Ngasilal ngan palen. Inak na sente wi kafanyakin kafininim ma telsang na silan.
Nara fosya na kisinga ko sa takata akalimila itakyang kisilal ngayon. Na Mwe Read ki fosya vakla. Katilarata aspanas ilanitatin na sildanin. Kalme pa itatin singi at ano sang favor na sildanin. Na aspanas ni itatin anayin kilip sumatan el ngishesilan. Tasak tel sangang sil toko siya. Nara sangang lalaran el fak na sil Daniel. Toko siya el pakiyatari makumin kangenum. Fintia wo fin shrom ana taliksayo mingi. Nalekana nuniyawi. So, condition siya may dakyang na silos nga pa. Kafanya kun may mungunel toko siya mga nim nga may eusod oye na ki kalum nga ki munum kanin mga. Nara chief official siya nga ke ilkiling sang ke sila ngot sila Daniel nga il kalim kita il fakpela as consequences likiyac. Na consequence nga pa naleka na nuniyawi. Efin me masikiyak na human ta sinaligi model expect iya. Na men espanasil me urek malalan pa el overseer sinagi young captive gas kinagi physical laldalan na mental development laldalan. Idalin mo ko in akketeyac nagi roles ma toko siya ma have in mind for them nga. Na pacl dalik first tolong wala dan our strategic plan jilaldal model efashke kima dalakira na sila nga. Naki takan ke oye singa espanasil kalim king hostal danila da el sanging pe mayin el risk loss of his own life efin pasikyak na fin rol danil dena wo kafin dalik guldolong Tasak ta ensi matakangi pa as intervention lan God. Mga sikyak danil lalfungila God let ka intervene on his behalf. Let's show favor na sil. Napafakla oing danil som na yun met sima aspa na sil ta shishniya India lang met Kawuk tolulal. El fak na sil shikikat kilin singaul. Usien afukun siya kadin kang kof kadin nim. Na konfaliela man o siya aka munundalik mak kang mungo ken kalan lemo. Na kumefa arasulela loman fal na ke makumdiyan. Na met sensi silo sin shikikilin singaul. Na ke anain espanasil ta analen ki deny ngoshilal Daniel nga na Daniel som na sin card si ma espanasil assign in kain med dialo siyang nga na pa akketeyac la ma Daniel mugul toluwiyal nga silela pa linsingaul trial period siya Daniel lemona fixed the ball pugunsiak and kof na kesanam ganyak fixed the ball nga mana kayo makamun yukuya crane el wipe na kegat finsum na mutawaek law na masaplan mo si siyata na wang fixed the ball mafakik mo unclean kafok Daniel kain kang ana si fixed the ball ma me itakyang na siel without defiling himself. Na siya ma den nga teng liya naging oshilal nga lina singaw si pangan na hindi la payila lan singaw si nga tawra na deterioration si naging manol. Teta akulukela mun fakikla mo fin elos the fit mentally physically
na authority nga ne kain sang kayak na sil aspanas. Tarak ta tenil il vak na sil dalmo fin shualo siya takata ekka ka wala naliki meta wuliki bena metma ita sang mungunel to ko sang etelin kanga. Na kishipin card chingel mata yepa aspanasa na elshikelen kain sukla lera for kamen reject na any na permission sil aspanas. Na pa ale kalim manaklingin na la Kacl intervene kelos malikia lal fungilalos inel el protegel dal ayapel karanganalos ma opidien kakostin nasil fin ne met nge me likiyac ke masaplan met peken na pa akketeyac la pange masikyako tukulen chinga ule tenele met Kawuk tolulala awle na fukoko wofin troalos tikitalik na kayo makang mungo nen met lemo oingin pelsele met simalia dalenga lela dalin mungo fukunchak na diakang munguin matokosal sang elosin kang kalman pa at the conclusion of the 10 days the 4 who had lived on vegetable appear healthier than those who had dined on the king's food. Kung lensingaul ngayon, may takos nga ma mungo kafanyakin fukun siya ke kof nga eltlalo sa dagata woligi na elos ma wi kang munan to ko siya. Na kishipin may takos nga ala na wofin so alo siya. Nara inge na paralala ash siyang sila aspenas. Na pa fakla tarak ta aspenas il siyang sil toko siya. El fakna sil tenel. Toko siya il pakya tari makumin kangen nim. Vinti wofin show. Anatalik siya yumingi nalakain uniyawi. Nara aspenas il dena sanga may kafanyak may dakyang na sil tenel. Kawuk ngay. Nara fulfulelo sin matana ke tayo silalos ng vegetable LEUM GOD. Nara pangan mama akketeyac ke me masikyak ke Kacl da korela intervention silala na fakla tenil manita la pangan masap may dakla silos andasak ta kishipin eloso pidien na ke mutawaek law nara den matana ke madalal fungiya. Na ara saflayan Daniel Eljivenaytala Kacl will intervene. Na pacl Kacl protects and sustain those who obey him and trust him for their sustenance. Na pangan ipsakluwa na naftoto si pasaflangan pa taka Daniel's appointment apelangan sang nasil na Mr. Liban na nagkakasya kipsaklungan nakatpakaliya. Mr. Liban, karakat? Tulong malap tigin tanan jen gadin sigilila ma Srumsram kun mungo itakyang ke masaplan Moses ngan na gadar ke June 2025 na mutkoyak mo webena polish shumon beke me latalal na sin church room el mo en room webena in Babylon. Nakatsumni na ke revelation na Babylon it when represent city land pangan ma en kuluk pangan no yechi mga kalam kana ero akketeyac lum ke shimeda mwengan sumde indoctrination already na shelos change names eat the food na pia na shesh machenge machingan na ke ipshaklungan na ke pia na pae mach makatli na ke klik Mwet ma force ma wangin lagatli wekak tanap alapostolic wang na na within the last 3 weeks. PFX si matagal na ke mungo ma tokosal sang na sin mwet ngan ten in ma
Svena proy matale uke aquaklan got kade ushe at the lower shelf fakanake ipsyak luma taganake mongolan tokoshanake 2025 tight mataka kat kalim ke finan ko sa mising panen ci mga syakyak na kung nake experience lum si vepe nangan kung taga makit ni lumantinor ma function kung long your school in the lower shelf si may nagadin me kalim ke sota kaksakin yak finan ko sa Omne kalim ke process package food singe nake mungu makati likiyac nake matan fellas ko sa pacl most kada compare if ya mo nan to sa ke sapta shi met ngan get Daniel nake what's going on within our structure get 2025 as my Christian if I wanna mo menu mam tawre ke church nga wanna ta na processed food pataga wanna kat met lan funga kat met mas kada compare if ya mangan nake mas mataga kekta na siya so 신색스나 오시 발롬엔 남은가 victims이게 랑시드 북배 에 kumsamsam kun masimit kum fakke soda manake wa masugar skenge kinga is nutrition class ke college te masina ngamtawa ki kingamta saipen kinga agency student nurse kinga student nurse finan saipen nutritionist kana fi kilututla shanail shikin kya shamut saipen ngamen masita kana usta mut saipen ngapa me kaya na ital misal lagi pa full singe naro me en infrastruktur dala ka na misal lagi na to asma lang si fakki faksila ngayon te panganay light si mga kita ko kaya to ipsingan kilda ka na hospital solelen sum Sramsram na sin pange nurses ngayon wikat yang kumni elta ko ilakkalemi na ke ilang kumni kya pa sing in fact na ke mungulan lash min ngawi ke ngawi mit saibin belsing alang kumdalete na lakila in fact matwe belse ye unul sing ilang kumdalete na li retirement lum delngan na mweta follow yaksil mweta follow yakin li syak matsingil gian saiben na ingena mweta ke len folokle mun mal faka dalin na ingena kumli kata kya pa ngedel orale kesa tolang na yung microscope misingi pali kanin masashik war gang flokken ke ken food singe in order for that meat to be in there na chemical yokin na nan ken sang preserve ke katutun genersa kumle feeders na el malem si ka luo ka tolumang arsa fay ka shanbwe kitalik na dalikiya may makatindi matundalik ne chemical nga sang shukya na ne mising shkinga talila ban chemical man kipu na del fak pela kumni manakayo mas tomato kayo na somno ke tinjinga de tomato singa me el takasek kanun aluminum ke tinjinga we been a Mexico mange nga flok nge soda singa el muna pa ke patkit niya el muna pa ke patkit niya ke klase silak mga iske me nutrition yena Island College ngedel ngasum nain is nadel likiyac kapin suka si nakapin me cocaine si nadel fakla cocaine si suka si nga ba uniya mo daliki na cocaine si navin siya kluman ba fakana ke makatash ke financier si vena upkan week na kayo kadana to ko siya kat mungo kat party ke week na kayo as party si ke week na kayo ngay sam ke meratlan me talikdan mata sintik nga aspe merat luwo si ke tosta si ke Friday si ke sette
Ang kami katkanga, kat mga peak, mana kayo matako siya makanggi tosto, kachuda na kanggi freti, kachuda na kanggi sette. As mo chiyo nga ye ke, stroke ya kita ko. Na, mga water, moderation daragdagta mga kulacna pa ye. Kaya iplak kayo, ngamdaral dakta may kaya. Ano foit mama, kain mga yo. Masolas kaya. Narakom ni packaging me takwang singe. Nalang si kang ako flakang insang hendik ta mga askeng na lang sinalak nga kain kang mga tarakta etari na nga kayo okay. Panganen si mga na kaya implant ka nga kan nila finde fafa ken nga ke me kapaskik nga kay sikyak ke kapaski me enkel lako. Kay ngal ke maslo nila ko. Nara nga ula na pa kayo ko. Nara aspel nga alas ki nga selective ki mga isa. Tikis pa nga discipline ki mga tanga ula na pa kayo ko. Mr. Lipan. The problem si Masha pa kat Mwetlan ka ata inge na ki mga katash kema nga ta kaludi ki tenel nga fin mga Mwet na pailan ka siya na tenel katalik tolu makalamiyak ngayon na ngan connect na paila mungufa kaya mga ismati file dimbal siya ang gila kalim fakla ko Alla kalim, pangan point si mga kikon trife mitla siya yung kalim kaya. Men, efing pay na pay kati susta kang online kat, katera weapon na tenil katin matake, ako makati laki tayo na sin natin kat nga nangakom, kataka kina New Testament na, pwede lalak kalim ye, siya kulacnsap ta tolu, siya kulacnsap ta on course, efing pay, el reference kun na kaya kat pamunun Christ. Kat pa mano, kat pa temple, ngonlan kat arsing kat kay si. Na even pa ngonlan kat arsing kat kay si. Lau si fena lame fashion. Self-control. Katali kal takta mo fa mo suka singan kullu. Falaw singan kullu. E kanaus la temple chilongan. O kat kikang nakang. Nakat flok na ke o ate sila li feta ma. Wo ate wo o kateta la kulluk. Kateta la kuluk na manos. Akat magad mat Christine. Na pia self-control si mataga ke fako akya ke me fako ngon ke kelatel me kot fosno lu. Nakatie la wangen mani pe finan Kosrae kat kune pe met nge. Tal sumaro. Kanin mo na matina wona ke mano kat sumakao ya met ngati wini kati pena. Mungu makatrela mo menu nge kuluk pe na ke manos. Takta mo siya nga connect na mana kullu. Talrela fresh ko ma if it not come from the tree, don't need it. I think katiyan ko siya na sosa, katak, pacl, mga panaw kaya finan ko siya ngo. Alaman mo tayo wang napalain ma. When I for. May katpili sa mga kat na rin. Entay case namin katlaim tayo si pangay. Tamay kumli man na yok si pepa katas kengin ang main parala effect katliyengin na ke klik natas mat plus one langin ang cancer misen suka. Ke may aksak si pangay. Lakum lang si long katya long mga na nine fast akyas makinyigot. Nga fat na pala nga ingin na pre-diabetic. Type 2. Type 2. Mga manayilya pang at fana yelam nga lon kos, lam nga lit kos. Na masing nga somning niya. Dik force na tas nga pawangin la, wiyas nga pawangin na nga. Kumni ka din na ka din pro ke mga. Na ifin kong business siya finan ko siya ito la mga kulu kom nakakakin na kumne manayilya pa ito ka na sumo. Kung paano mo kung rek money, ito lang mga kuluk na kemunun mait nga kung around na, may ilya si pangit interest ka.
Mana ilya pakatashken. Omle basta sima karangan beyond the reef. Au. Amang aso na siya man simasing elpa pada basta lash ng itagani Oregon ke kilutut pa pa siya. Na esum na Kosrae di Sramsram kun na the same thing you're talking about. Au. Na meta de should ben faidel na Kosrae. Ay fo. Min malfaka me takata longya falkeltal. Na kan Long si magkakalain, elsum niya ni Kosrae. esum ke 80s mga fact ni. Kan magkakala. 90s 90s. Na elak kalim yun na si na naki matsi mga nutritionist si mga vaksay ben 80s pa. Il the fact na siya nangangat talila masil faga pa sikyak ngailang kung direct mo hospital siya hindi siya fly pension lomdel social security lomdelan kung dati na siya uke mga neso molin uno lomdelan mana ke sipen mongol lomdelan na orela ale kale mga ta lililyakil likiyac pen el den akse fila tenure lala I saw men el the lecturer Rosh. Nara ke okay, so that's 1979, going 80. Na fast forward king at kana Seattle ke 200. Nakalas singa so. Ale curious ke nutrition singa men. Nga fale nga pala ka nagtayla pa kana usla me munuka. Nga fact mga men inge na lang sinalak ngan kain me oralangan te me kayok menuk katie elwi na mga is na kemenuka nara ale asme anan shela silak ngan kain we masing again amen I have to take care of myself mandalik ngul sin dik ngel siyak sigilang ka papa kom ora ko minwi ke graduation lako so na high school al siyak sik masing Basically, ngalle mask kayo gil siyak men kinga masang kung kanak masula si coffee katingan ni magin personal tu nanget maliya tu nanget ma talik na opinion si bangal tu nanget mani ilang kumra ko minara masing ending nga Messi nga fosyak na kumra ko minanang ending na masimata ka na si kepa ngakan rek papa being defensive mat Sramsram ang kan mangan tang allo ang gifaxilaling nakadinan ka kita loved ones mo kada leave behind talik matan luwiyak back to back mi siya kesipin shuka teliyang mula talik mugul siya wiyak na tolu somdari nga kalemye bayang akakos Kasap mit takeltal. Aw. Lang si Srapsram ngayon. Ay. Katsasi fan na. Napayang nga. Nara kipel si mga liyak, mga realize mga nga mo. Kumde, ora masing fin pa Sramsram ki mga si. Namdan kaya ka fakla mga si nangangay. Asya uye ki pa pala mga si kung fakngan. Nara dali cautious, mga fact check mga masing Machifin nuti pa pala ngam ta loeng ngam ta liye nga record lila kamalay fact nga aski pa pala kanak na lan na manefin maki pa pala bang akum shaman nga ana ke mungu Sramsram kunyak nga manifestation na sikya ke kalan ngan matal na fin ka chiven na pujan volo plasha wangan mai sikya ke machaman nga tigin nganto ko alle rela pe kumni shi kishen along ka Sramsram along polo kya sing plen ka de min she pen na kumni mana ilya shi pa ngan mo plen ka de min she pen me calme elain kaslan gat masingan me calme kumen loin to na pang makki ke pang los shi ka dash ken Kang plen ka de min she pen elita ma elu she free will chilar na betwalan fungi
Pang mas mga task yang ngongan cardinal singkad, kada control di, kada lemfe ke ma fe lang. Mwen katang la. Kada katang la. Men ilwi kad. Nam ne mas pengaliego. Ne forskning som ta sano esinikeks. Esart pornikek ikekla. Tanta sano ramen siya, shitbe crackers siya, ka cereal siya. Ni ramen chingan pangan si mama le dia. American ng kayan stong penny amang. Del loang na kita no me mga war kita ligi ke microscope ramen chingan. Mga mo ko yo dia me ke. Mengen mga may ta ka te pa akmisi yikata. Tamen mga kat na parang afakla katta pa de kain digi ka di Kosrae. While te likiyac me cash. Na kung finisi mo nga taga akketeyac taliknis ke Srui si system man tutala ba agriculture education pa si masha kung ram ke line bieng na si makat pacl me Sramsram na sindalik nge kaltal kaya ba sabbatical year singe kumi me yeon kosh yes yakit kosh akong falela pa Sramsram kunyak nge kung falela likiyac trust man na God. Exactly. Na elpa provide. God will provide. Nara nga fa ka nga mayen nganikun met. Nganikun. Nga fa natin ito ka wiko min dive in nage makasan God nga fa in ka na nga kachki sumki masi nga Tigin skili Sramsram silo me piang ya. Fred yung dal mga pig sette ko tosta Fred tosta kat mga na to ko siya Mwe Read pang Aw. Ngatikan man kan lama ke dalik na sinaras ke. Nama fadi kat ke merat si pa na ke len na to ko. Aw. Ey. Kat shoot pa na kang mga na shoot pa na sette. Kal shigili ma Jesus may crowd disciples mau kal Jesus kal dutu talingan. Katang kayan ma kumangatang tana tukun na naktolu na Jesus fangatang okay ngayon akketeyac may nga. Just think about that. Tukun na naktolu. Kan matal na mo lantolu. We are said, we are prefigured in sustain for at least that amount. Nangafat na pa na siya nga pala ke malantarya. Yeah, may tape. Temo lantolu. Kumne wuy kwa na arch taka siya wanay self autophagy, technical word siya bang autophagy, self-eating. Self-feeding. Wana kun so me temongo for a period of time. Kung fasting or free radicals in Joman, that fact mo cancer. Free radicals nga mo la self mga somnikikom. Waste nga somnikikom. At sige nan ka takian masin. Betsia na kalim si pangan kung finloan ke kung rao ke free radicals Pangan. Okay, so di masing fin ba Mwet si mngoi lentolo si mga Sramsram kun nail na som expelye mga nailan in pangan ilan ke may kanfukun Mwet si na kaya singan pa sombrela na ke cancer si ke madam da fact ke investment Mwet ngayon. Pangan. When elan na na som miki system la siya. Ako Sramsram kin na ke me self-feeding singan pangiped si ma fat cash kim daw akketeyac to. Pangan. And that's the natural feeding si way. Now, mga katte na lutida man kya som nage nutrition class singa ngate somin estat me tesaga ngasom keshben ngakonaek la ma singa pa unia uya mungo singa pa unia uya. Oh, fact. Ani ko na na ke kastan kat no wana ni kekla. Aw. Ka temple che elaki ata mungo fal na ke temple singa kat is. Kat wina wana tenen marangan. It's the same concept. Na kumle ma sima sina pa ale mangusla inge na community lasha kalmen mangusla singa ba met matalash nge wangin le akat fin mut ke nage met ke pa lang ita pat mo lalosa
Na mangusla singe me or katiksin na ba sa kapasla ke kasin wisdom man ta kana sin na sesho. Na inge na kachulbe kanfolo die me ma singe kish pendalik na dash ke ta kaskosai. Alupe ka din kaya kasi katika na nga ke kas English in kamit kulik min dara ma sen kan mangan. Verloppenike Without Martin gas mo English. tik matan forskningen som tar sanuation i Kacl. Messingan. Dan som is serial is mangen kete wala kanji mga liek ang asyik kala nenge tang na som usya mosingan po like ni itangnya rala mongunan klikngan ka pusyun numangan talrat wala kanji nga. We're feeding our kids. Na pangmasita nilang siya. Alsınges parayla mange, ben mi menge? Soğukas nga kelimi, alsınges parayla mange. Na min katin na tagal na kikaslan got for the last 40 years, or ka Sramsram mange, mit nga lipan, kung mit kulit mo, atin na yan saka, may kakla na sik, anak kelimi. Kalim makatil chinsik, nga atim tasukyan nga sumnal, me kumaral ke ma, uta-uta. Mo caring lombara, kung fact mga naman, kung siya nga, talikuyo man insyun ko ay sing asyun. Victoria wek wangin latar. Mga faka, kung siya nga talin syun, naman pa nga faka, kaya nga pakumol da hospital, nga kan falaking na fak lang, nga tang siya kaya naknasin ka. Ilo man lang, nga ito. Nga, parang nga fak lang, nga kaya ni masunin matakitang lang, kaya naknasisi chance ang lang, nga pakumol. Naro nga fak lang nga taga fakakla, mera lang nga masek nga, me o yema nan sin kun na parang nga fakla bela maskete mansin met na kayo mana sinelo siya masin shelkin gaslan kat malakin gaslan kat Mga tala Kacl ikesla you went through the trench line in the actual our next generation in somniki mga akwak nga oy gatirek samad ma tamlal malayok siya pakatas nga katmoin ta na may kanaus la tempo la pakataga te tuyak shamani nakaye aksuosye akataga musle kat may kol te tuyak aksuosye mang amin kat wipen na katin na party orek na nikin na mga pasang usye maslas ng singing asam sa mga manilyan na lulap si bang oh wow big time when me pa akmisiye kat misingiya na kadeta ko akfalat kat forget if in kat koflang control kat na ke offer of your body as a living sacrifice, pleasing and holy to the Lord. Kung nang measure alam Mwet kilan mo ito tagam ta Mwe Read kastan kata. May katen healthy katsum extreme mekas medication kung totoo na kitimpel nam totoo la skiliates extreme fatigueness yan. That's a sign of me. Sign sila manostena som nage full throttle sima inina nashkeo. Na namnas met Kosrae. Sige kom met kom. Alright, my kanaus kom ne. Sige kom. Masige for the last 3 years. Mta temongo for na wusi taka usi refresh ya body lag. Na even kom kain som lentolo kom palakin na play masing. La manum manos na kayo warik la kadin self-sustained minimum 72 hours sang na fet ngayon siya na self-eat as we go through mga fak na siyong sipela nga Kacl kadam tani pacl kom ngorlan singan men ngalila kom out of shape in Belgium ngaram ke yelme kos masumla bang na ba kom me opinion in sum na ke tenel sievos me singal lo singa na pa ranga fak na sumla para nga kain kapun kesken tenel sapta sievos singal lo men sikyak ke molla ko even kom mat kol siya kom matatoto mutule meta fitik singan taga ke mona afak na pa we cannot worship the Lord in that sense of kat koflan control kat ni kat taga ke siya ni mga taga akflat ka kat sifen na kiya pa kat no way there's no way na siya na flokle mana pa sila kat isusta kang man God Barela ranga fakla gas silak ma siap na yun kata
kapatol darakta. It's the right thing to say. It's the right thing to do. Kat me, kat We better start prostitute. hearing it. Kat prostitute direct malangkat. But prostitute or malangkat. We better start hearing the word of God. They cut pa first love flasher. They got but first love. Katina ara masap si mayokimeta. Long si kademit. That's not it. Now, if ako katkan sa pramangay manliit lik force na taswan la we are kat met mas missing. Wow. Na pia placings ma kadil ak fakke kaslan wana om fakke Deuteronomy sapta long laikos ko Deuteronomy long laikos pam tagi kuya. Singal jin ke singal lakos pa munche wo. Pia wana curse patagat sunkat nga. Na Mange bangen pakotin yoklan ka likiyac kaksakin na likiyac katin flot na rol. Bara kasi siya ang guitar session la siya ang skewin lilam kan pinpoint niya masing pinpoint na siya lila piepel si ma tingin ko malalang na pay ka kasi pag may kusangan mong kisinjek sa kuha mga esmatlay kaya special Li malutut siya na lila yait nga uji pa da sumge shwa siya okay katta ka likiyan ko siya bangon katta ka na promise na America and America ba siya deport yamat nga kali nara kadetala mamasikyak in the last 40 years or more kadena kadin pinpoint niya la katta pa ngat la likiyac ngat ko siya kaya o yesi. Kaya si makatita mo, Mwet lash mataka, in kashikat ken wot nge, taka ta sotomay si ben at aliklut nge ya. Dumi mana ilya pangan. Ko, pel si maak mas sikyak finan ko siya ko, pel si ma politics sikyak na finan, no malu siya. Mwet, supolash nge, ka finitikin mange kat sisya ni kayo malan government malan alu at kay ni wala lomsin ka ata dila lomsin ka at misingi at tigin gum Sramsram mga pelang at tigin gum wait kat we've been in that exile for the last 70 plus ngadang li ako ye if katalik natas nge shikligi yang ngaul ka finitol ngol limekos katolngol a cancer jinge rampant if kale fishesh musingi mangan sikyak aspe mapakandan sikyak musingi na kung Sramsram kun nakela met business met church kanin mga kay wasikyak you cannot cut the hand that fits the mouth nara mugikuin pari systems yung sikyak ANC singa tagate Kosrae lalmet wiowos. Na siya flya bang akong kayo misingi. Tigin ngalalong si faklongan. May nga siya nganes maknapay na kaya. Kumli mga Sramsram kaya ngam ulagi kayo. Kulo. Para kumpa ito ko tunakataya sapta siya met nga. Kumli man na yok. Awula na pa kayo ka. Kumli katkan matake lomsi. Takatala distant pa actually siya mage internet singan. It doesn't matter where we're in the same place. We're afar. Kat finituan ni alu yensi kat sun pa na italamit mawi katalo ng come to rescue when we're really down. One trust tigin. Alupe kung kunayak. Salala yo kalik na ba Kumte kay friendly fire, kumkain. Fracture friendly fire. Kumet tumeta, na kumet tangal mo tuna tu tangal ko Baurik ngin lang tigin. Chin. For the last 40 years. Chin. Ora pacl process yatari chin kin kum. Abang makuno mo, proteki siya luman niki. Pang masing lutut kikiap sa to. Oya sa to rik peling. May katapay nga talong alu nga. Man, thinking you're something else, man. Malutut siya nga way may masilal ramon nga. A fact check mga.
When I went through a lot of mistakes in my life. Mistakes in In Kashika. Pas dele mga relata fong len mo silak narang approach in ka tenorek makunya. But if in the Sramsram ke relationship na si nga kumame. Alakan na masyala ba yung klaka pelikash mga wak na sumasing Confindi ko in fact yan I'm sorry na sintahan kiyo man. Problem na yung sibangay. Confindi ka ka meter halfway. Halfway. Confindi rela. Nene mangan kulo malap tiking mo maranga. Ngabak. Me tikain alepos makadin na loyang nagit. But anyways, kadai na in fact na may tiking kulo malap. Mo chef la masing about Daniel's appointment sige ko for singalit ko mo siya. Nang accept fila mo me katuloy lang na sinkat. Di lutila ko at luti Mwet. Asum kaling nga green card kemalutut me. Na ngafinta ka na utay la ke for jak singalon ko singal first ngol siya pa som break ne. Nan sinsin mangan men break mga siyak na ni kesa na siyak. Dan rek makanya sa mouthpiece. Kullo. Aral fakke for singalit ko singa damlel mo. Kacl sang na sin Mwet for siya ako siya akketeyac. You have to want to have this understanding and this wisdom. Sastan Sramsram mata elalmet Mwet. Sayan mainge ilsang penasil Daniel inka na kalimye kalmen arma Mwe. Amasi ma for singa kalimye ke mutawaek nge ma akketeyac na sil nebugat neser na ke responsibility inka kasha na ke royal court silalos nge. Tala bangun ilos nge nebugat neser ka fine aspanas ka matsiya nge bangun eldal pa akollah mutawaek nge na ke royal court nge nikunin siya kat papa paklos. Amen. It was actually they were actually being prepared by God. For God gave them knowledge and understanding in many realms. Nara kikramram ke knowledge ang sumnaki reasoning skills, thought processing. Pangan Sramsram kunya ka to think clearly. Inalin na kain me nanakla siya kadin kain mut kalanan kaya ako logically na kail Sramsram kunya ke me pa Sramsram kunya ke fakla ang jibalikas ko siya fak mo ako akketeyac assassin read Sramsram mata lalmet Mwet. Nalskili understanding sing has to do with insight. These points of the ability, ability to discern the nature of things clearly and to interpret them in their true light. Kadin kain alena kain me islal mit si matakayurin kat nge in cash kadin kain me mamataka kadin kain pangay in kain interpret kain internalize it in kadin kan likiyac na pala mesi fact. Na nagiplan literature learning and pakadil sang nasilos pacl ke fos siaga ko sa trinitaria pakla elos sesyo lenge ininain Mwet na asko lalmet Mwet panorek ma lalkong wengen makuluk kimanolos talos siya falling kalansap in Kacl to ko siya makunel aspanas inutelo siyang inka in read assume ke kas Babylonia. Nara nakit-define enablement si mga fak mo masikyak singkat nge nataka ke yeto lusi madelorela. Falet na tenili silbe na akketeyac inalin na shalep lal italal ke arts ka science nge na me pangan si mama elos ngatang liela wengen Mwet ke and Babylon ma
aşkanin lalmet machima teldi ma aşrol denil nge. Amin mangi matakorun katmi. Na sima kat pabel sang na sila pa. Isang me ability, God-given ability sila ng kalam ke arma may mange. Na para ikain ko inkain fakal miyen may lal toko siya ko kada taka beta aspe may sila si Vena mataka na rol mal ko fla kunay klame kalme taka ki subtight course eventually katrola overfuse ke kaya tasakta maasima tenil rapa kilko fla na elsom na rin kat na kadel sang kalme na sil nara total dependence sila linge alayok na sinkat kekata oye mara likiyac na sinmet pekan ngaya na fakla kasin sin keken ke oyelan met pekan pa pekan pa fakmo pelsi ko sutyak nan felsi ma lem katlo wasil esot na siwosa nimmet etay oye nakuluklan matin matan felwe siamwe shangaya nimmet kisya kendalik na tuwos fine ke long lowos and Nikos nila metlo sinorek suswa korek fue ni ke maya sikyakin belfasha kainutnut kalalal fung ikip inpal and metlela lo sin lolngok na sin nganin met mise lem katlo wasil shanga met siya or alamakuluking para Lesek matan veling oke. Lasek matan veling oke ko was upgranin utyak na in fel selos. Ko sinaro na napay na sinlemkat. Nara pange kata oyema akketeyac la talik na din Israel ngin te patatyang na ke. Para tenil shikina la na ukwe mama kada sap kina manel finti na el patatyang na ke oyelan met peken nge. Ba me ale na kalem la pangi mo kata madela rafinen pacl. Avakla ke shun shafla yen ya tolu matoko shal pakie na aspena sel pain na met force na kewa na yemdal napugat neser. Toko shal Sramsram na silos na kewa aro na fue le sil Daniel. Ananaya, Misael, Esaria. Yokligi met force na kewa siya. Oinge los bueng kulacnsap na sintoko siya. Pangikapa siya. Finne kain siyak fakya, matoko siyak, kakainil ya maile shakaek, met force ako singe, etapel, singe yokligi katay na met chuswa, kamadinut siya orske, toko siya lal na phone. Naratenil tanan kalfalat singe, Niki na Cyrus toko siya falatlan Persia, ilkatanglan pepalon. Nara tuku niya tolu siya madalis training pama akketeyac toko siya oye besap kinday kita katalik elos len na kayo wakimungo wine siya met kalfalat elos isa. Nara akketeyac na pala kadil walal tenil na nganin luli norek malal tenil la ta shreya be met tolu Taurela, pelak singaw dali taliki practice lan matchus fama utaka madali ta kalmen matagang la may tinutnut for kaya kainin bangen. Nara akademya na pala kadil wilal Daniel ki oye singin nara il kalalek na ki me wal na flat silal toko siya nakilin ki me and finen papalon. Alam mo stilipan ba sa flaen melutut sige belang aflakon na room lamala. Tingin kumkulo no malap kya kaya na ko mataka kya sapta she met fortune ka no lon ko ship tolu mataka kya at kulo malap ipsiak tu ataka ka dalle taka na kya application na kya oye lash machine mo lash yok na kya me tai chima tenel give queen afflet check honor manakwadara honorary card. Al di mo papana oye shimakat ina nashkya ka de likiyac mana wo Fune na finan ko siya ka tuku pen na akfalet mal ashen na shishkai shi la
elosom so ye no la gatila ten el Kawuk langan te pen of layer elosuke pen a papa na kat misheng tigin treskal ya un ngolon kos misheng ayalam ngolon kos kat in a foreign land fellowship sangal Jesus Christ akat pa ambassador na ke to Kosrae Island kat na ke inuse kanem inuse gospel singa na sin fellow no phone men meday na molil mol kat taga likiyac waklan kat nge kat matake kat kulacnsap kat mana ke wa mataga fungul kat nge kat hindi la Daniel was in captivity okay sipen el matake waklan kat el akfaship en na kay wa ankle na kay wa ngi ngani ikekta na sil ara sapta lu ito ko tigin tres ka letter pa kasho masingan ito ko ke me fos sini ke fos angal yang amo fos angal yang no fon pa ke sapta lu ngan ko dito ko ino ilang silang ka taga lutu ara alu met we alu ne tawi na mante kataga from no china ke week na fon singan na ke kuno kon na ke stern listen come na get devotion tusten na get asta kataga la kuno kon mandini ke shette na Friday shette next week in all long silang kat kataga pick up where taken left off kataga dakya saptalu singan ar fos me angalyan no fon ke na ushe ipshik tolu ka iplarap tolu mataka ushe ngake ushe ip tolu ngan katin from no dia ban ngun outline chengan usri tineta na pelchikat flok ke Friday antana as outline che komsom riti kalnga yak mangan shayen pena me komsom kalnga yak daily devotion starting next week katin flok te pick up where taking triskal left off e pangan routine chengan na shette taga akketeyac sapta tolu na sibel leapfrog kataga front load catching call mante na ke tosta ka trela kuno kon ngan Friday shette ka sibak focus na ke tenel session ako filme ko ma ka transition somdi ma tenel liengan na ke fakya na belchika de tari ke pukla tenel tanaga outline ya tari fakya tikin triskal data kam tak sapta chemmet sapta aklu panangan session ke asmana ke pukla revelation nakachid bataga na routine siya na onain pange pedal rhythm si mataga akketeyac celtic triskal eloing tana kashin call daily devotion yang an kan akketeyac minkat kan use kashin call mantini ka tosta Friday shette kaptaka Sramsram kun tenel Sramsram kun revelation elia the rhythm sigan pa win komni wangin mataga Sramsram kun kan singan ke especially second part my akketeyac na ke mungo tai chi mai takang in apply na shish mising wangin mataga kan singan at ikek na silang taga Sramsram kun menen long yaw sasko el sa mai tan putatyang na ke nga we well pen na mai kat na silang alingan kun men mai wona shish mit Kosrae mai wona sin met na ka fela pa ma ikek na silang kuno kon si mai kek na silang te kulun na is not obligated in do it ailingan kun men mai molel na pangay ngan lan kata te kuno kon niya tila kuno kon niya kiel palang lipan kadena kan taka na mit Kosrae ngai mantene ke shette ngena katsum na ke wikiyac singa lu ke wik ngai contensien dan taka chipel eliashe ngan pa me objective si makat ntasanong F or L predestination luongan elita tinasmon yok elia si bange evin kan ta picnic mtara muffin fella singa den long na ka kwaklan kad elia si bange elia na upeche for the last 40 years kat matasano si tetsungan saptakor fosinga to lusingin lalikor in shikle may get na healthy interest ka nga may uskat me na kaya wala na lang kat nangaling ngan wheel na may get na siya nga fast na met men kadya na kading tuwi tesip pe kulacnsap likiyac katya sumta riti pa palan tena maul kun pa palan sa kanan ka kading litigas yan
Henry. Ela Russian. Panam tel long el some calling likiyac ne. Kacl na el bang, that's the only way to do it. Ngon man katin mwelal. Now with that being said, I was na outline na to sing flow na tignan taka kalia programo. The bang outline si may taka wicked. Meshing na. Oh man. Well, usot machingan somdiki god. Kulan siya outline na pa sinakete nila. Sisakluk machingan tikin. Sisakluk. Metlas kuray sisakluk. Afin track outline chen tako. Well, lang kung ako si slide siya siya. Kaya slowly load up na. Tawa na nga na. Wana ni iplanap tolu pa ito kaya sapta luong Nangausot na itolong ko newspan na homework kina Friday following week ilang silang kat kamtay may Sramsram kunip tolong Us na as a note. Mane kaya ka focus na kaya week to kaya cashing call. Naro katintagad na kaya Friday ata na arch outline chika newspan na tagatar filmbo. Nangyay na set na process into ko. Well, tako. Well, saptalua pangan. May malal na bigat neser na ipsi me tapangan. Taka kaya fos na kaya singalon kor. Kadali kaya na mkon from rewind yung mga makin. Ip saptapag yakot pa taka ipsi me ngan. Ipsi aklua pangan. Fos singalikot na kaya long tolo. Aktolo. May siya akketeyac kinasil na bigat neser. Fos nung lakot na kangal me kor. Saptapag yakot pa kaya ngan. Nangamo me ipsi panganip tolungan subtopic akos kenkayan iptolungan taus outline chingan we kom get week na phone chinga Friday kada outline chipa nang kada usi ke Friday mtawaek akketeyac subtak lu kadin fast na ke same page ngin akom som kalingalia ke mangan lutu inoi lang silang kat kaptaga wiowos alumet alunetawi the 5 a.m. Pacific Standard Time. Tapangan ma ikakla tikin treskal ngamo pan Sramsram chafla lo usut pelon kalia ke pokumin kalia once again akulo malap ke arulum ke ikakla lan kalam makatil chut na shuman nak es makinya ya met ngani tana pa lang afto to lang ay na nakat ay na napay ako kan kat ke mulak shawlak kulo malap tikin. Well, kaksakin got game. Akollah pengen riti Mwet ngan likiyac pengen. Kaya ka truang na ke. Mr. Liban, machimataga saflang pa tigin Alexia George. Last days, the love of many will grow cold. Bangan, kulo malap tikin. Na damdal bit O.C. Thompson, pela pa bange. Otome. Sanga sa ubela. Paing. Tignis Mira Perni, amen. Elam ni gom ke Sramsram malle akketeyac wo kulo malap. Kulo malap tignis mawi ko sin sang kulo yok. Sin LEUM GOD ke maul siya clash ke wa. Amen. Nagikas tignis. Kolal siya taka sin Mwet kulacnsap arulal. Kaksakin God, katsong beneral tignis floor. Kaya nga ako lang nagkasoga singaw pos nung liya. Makala. LEUM GOD lang Mwet wiowos ay kanaw sa lusla siya rep makulu. Kulo malap tiginis. Kulo malap pegi. Vaxilom nga. Kulo malap na assume kasi babayos pe. Amen. Nelusina helper tuwo kikalanglan God katshek momong. Eke our singe. Vaxilom ke. Inel Excel Mr. Liban. Pangan. Inel Every bread we take, bangan makatil siya na siya. Kumli parang out of exercise kini Sacramento ke parang ay sama ka.
Aloin na ketan man. Katakan kaksakin God. Every breath we take, every second, every minute, and then dedicate na sin God. Mana Na, ka sang malan God, sang malal siya. wow. België mo mong singe vastiki gada. It's all done. Jafla. It's all done. It's all done. Lumalap, damdal, Yeah. Luciana. Kulon na Tigin Luciano. ball in from Lanai. Tigin po Lumalap from na siyong Lanay. kitakaan. Lang last na yung room. Siya uwan Kulo tigin. kayo. Damdal yun. Patignisyon. Tuwa kaksakin kat kimol wawalash. Kaya wakula na sin Mwet duti aru pasreng. Kaya klamalap. Machito ko ngayon pa na Melda Damson Naimelda Thompson Hubert. Hubert. Tuwa kula kaksakin kat kisilan sa siya. Kimula siya kimulutut. Tuwa kaksakin kat kiwos. Namalap na email. Kasin kasikat kaywa. Tamil Johnston balik. Of a day, kulamalap. Hey, offer that Johnston balik. You're welcome. You're very welcome. Kulamalap ki kumbuikat kilut pabalasha. Na 16 siya klaga pa. Tiginalik siya siya. Tabok lang ang kulamalap. Chuay Kim, Chuay Chin, Sadakaya. Toko sa tuloy sa slangan, Pangan. Lowos pa. Masafla siya nga patipalyak na natun matal. Pangan. Nasunni. Tabalona. Di ka tama mo rin. siya. Toko siya na natipalyak natun daan. Kaya rin mga. Bakit tayo? Hindi. Mwet one kat pakatraman nga. Supposedly. Babato mal King Chuay Kim pa King Chusaya, brothership Chua has. So the guy King the called Chuay Chin. Correct me. Lumalap. Alam na was astute na ba yung mga launchin katin kat kayo akas maganda kat kaining. Na Marcela from Kona to one she was kulona sin kat kasi Belen Sasha. Amen to that. This is the day the Lord has made. Let us rejoice. Klamalap. Tikin Alex at short. Usiaj. Chodem. Eas. Esakaya. Manase. Amon. Josiah. Taksya bangan. Klamalap. Nalikat fin lang tanan. Doon na siltal. Esakaya. Josiah pa. Ramalang Usiya. 792 Usiya near Joas 609. Man, that period na leadership on it. 792 PC up to 609. Lumalap. Aksin kat ki elusi rulers la na Judah ale cash kat yang na boy. Tamil Johnston balik, the Bible has two major sections. Lumalap, the Old and New Testament. Lumalap, the Old Testament comprised 39 individual books. And the New Testament comprised 27 books for a total of 66 books. Amen. Lumalap, kikasya singan. Tamlel, Tamil Johnston balik. Tamdal Rina Lifay, kulakaksakin kat ki John Tolo. Unmadal fact, we got in Kalim. So we got in Kalim, kikasin nutilal. John Tolo. Akalam yang Jesus in fact, nga fact na pa en assume, siya medel fintie, si fili shustle, el kofle na liye to ko shalan God. Wow. Nicodemus pangan. Wow. Namasingan pa. Katin na nakatin ko na kalme. Katin na nakatin ko na mesingan. Otherwise, got fong well na. Otherwise, got fong well na. Kung di man na fa, nga sumnikiya. Ate dala siya kuman. Kalay mata, na siya mata, kiti may, baye, sumnikiya. Papa siya langas lagi aksukal noa. Kumita kalaus la na siya nakal noa. Papa noa. Kumisam niya.
And manual nget lagi window siya nga. Window ya sila Sramsram ke window si fan bang window si anda nga. Anyways, sama lagi action. Tingnan siya lang walap ke interactive na book kumakalim yung 66 book. Tamlo Johnson balik na kat pang kadin na kadin natatop kaya. Tahong na masing arang. Supon na kaya ngapan mo private chat up. No, una. Exactly. Una private kimalan gata. Mana kaya what transparent. Lem the lag. Tamdal Procula from North Everett. Procula Nathaniel. Duo. Well, our friend from Washington. Tamdal Tanya Magkukikray. Duwala na. Tietuin kaksakin wala na langkat na shish. Katifid motion len sasi senye. Kulo kaksakin arulan met kollash. Kikasin kol. Bel na gawa na akilin na ashkasin mol epay. Kulo malap. Tamdahil tanya Tamdahil tanya mawel. Let me share Paul Aaron ma. Ngamole me natal Baba Paul, the Mr. Paul Aaron. Oh, let me. Baba Paul le. Gaw. Sisakluk tanya. Sisakluk onwas mangan. Sisakluk Una. John 6:63 Timothy 3:16. Timothy. Sisakluk. John 6:63. Tiginalik siya. Tiwo, prescott wiowos, kuloki kasmol, engon, on anakichon, on gostol, on ngolon gora kalemye. Kesupeshinge, met paspasin met fas, tokol, elos folokle, tiesvil buelal. Na tafula. Sisakluk. 63 tafula. Online God pa esang mol, wangin supen kolan muerto. Kaskin na siwos, masin online God. Siya siya mol. Sisakluk ke fosimeta, kabangan fos 663. Fos na wuwusi bangan, online God. Na aisi alam malmi ko singal siye. Aisi alam malmi ko siya. Singal siye. Okay. Akal miange. Efa wepenang inye ke kasma nga fako. Efa tie tafung leliki nga sapkuna. Ai fa rek le ma na ke wa fal na ke langshilo. Amen. Amen to that. Son siye. Wow. Son siye akal miange. Pea son siye ko baknan. Flogon na ke masituka. Masin. Wow, pangay kasi katangagan ng Miss John Shiva siyaw. Mettige rekle fella, Kacl na nash ruin God, weapon na God. Kacl lash ruin God mettige matawen fella. God il orela manake wakel, wang katena marekle shaye fintia ke cash. Kulo man lap na so kasi kashe kat luto mote. Aw. Kulo tamdal rina. Luto mote tolush ngalon kors, kulo man la foshingan pa makalam ye pianga tikine. Masumastana ke waita ke ngon man God arshupain luti mapaye in kai in aksiwosye in akketeye oyen molswos. Kulo man la. Amen. Damala Johnson Balik, I wholeheartedly express my deep gratitude to God for his boundless blessings and the guiding light of his only son, Jesus Christ. Amen. Kumalap. God. Wow. Kulo Johnston. Very astute in the word. Damdal Rina Tuo. Sonny. Yoli Euro. Okay. Sonny Euro. Kumalap. Kita kaluman be. Albangan, Lauren Buck, Mwe Read. Okay. Lauren Buck, tiksinat
Dal pastor. Amo bangan now. Akim na Charlie to olana kulaksin kat kimulas nukewa. Olana in takake along gas mole. Kalansingen Carly Demtifang Katrina Empton. Dal ngamon ne Julie la kalam Mwet nta siskel nta longan. That's the point I'm driving now. Hello, ka Kulo malap. anglos nage. We need that. God in fellowship. Mitsu Netlik, the duo from Kalu Icona. Well, Glamalab and from Maui. Fire. Damdal Ped O.C. Thompson, the duo Kaksakin in Manakawa. Amen. Federal Way. Damdal Shrekor Moses Altar, duo Closing Cut. Okay. Na damdal Yuli El Fakulo, Dalgulo. Amen. Na damdal Shre. Lumalab. Shrekline. Wow. Shrekline, duo Kulaksin Kat Kimulas Kewa. Akishilin Sasha Nasish. All the way from Hawaii, damdal Shiprina Carson. Wow, welcome na ke. Okay. Yeah, Sinadal nga alas mat ke shortstop alash ula dalbege. Juni. Juni. Tuwa kloke mo lash ake shilen sasya kloke arinity ke gas mo langat. Na damdal Burley club ake marshlo madaga na shirkaya. Tuwa kloke mo lash. Kulo tigin malap kitchen check na pa mchenge. Very interactive. Kulo malap tigin just. Na damdal kimye Jerson Luke from Lanai. Kulo malap nasin matwiyash pinan Washington. So kastolo. Tuwa kulo ke shilen wobo. To kastolo lemikas kion kaske naknas karikat. Lalal fungi lem kat ke insiom kewa. Nimit lalal fungi etalom si fena. Esam lem kat in mana kewa kumara. Ele fa akalimin kenek was nasum. Amen. Kulo malap. Amen. Kulo malap. Ay, kulo malap tamdal talbe. Tuwa from Maui. Tamdal yuli Euro. Vaksin kat kinga. Esmak lagi ako singi. Tafalyang in wilong gas madalan kat ki. Gas Kosrae. Paya na la kadel wopel na kayo. Kulo malap. Kivaksingan na. Machimatakay mitsupush ye messaging pa. Tamdal Kenny Charlie. Kulo malap tamdal. Kulo kaksin kat kimulas kayo. Kachibit na kayo long. LT ki gas paye. Emulan kat. Kuna ngamas message sita kape. Sasya. Well, Paing. Yeah. Wasil damdal Lisian Albert akketeyac la mekalmen born again. Well, Siliban lumasingan. Well, kulo malap ke kashinsya na yok shupashing. Wana likiyac kengan. John 3. Kat sumbenalie me latalal polingan ke Rome si beversis Silia ki mai ke pelchal for laulia ko. Masing yok shupagan kalam kela. Me born regeneration chinga ta ko ken ngan kat in atmolia ngana si mamise ke garden of Eden. Isusta ke ngan si painin na. Mene fo ngana mise ke garden of Eden. Fingat li ako si ma solaya ke Adam and Eve nga. Elal ko off the phone na. Dal nikun their ali med their physical got their flesh. Mandal ka partner kat ke nganalos. Kat ngon si banga wana son sapta ko fos nung lako sa kalam ni. In Belgium managawa wo dal Sramsram na sin God. In the presence of God ke nganalos. Kat kalam na pa ke matching connection singan. Na itak yang na form na free will belalos ke elsang masap na ke garden jingan. Osin kang mana ke wasyayin me siyak suko mayusod me knowledge of good and evil.
pelchin na kang la kung mi siya nga marke Genesis lo for singa likor kung riti inte Sramsram vuelo ka din me lie Genesis chapter lo for singa likor sakal miange siya chak suguma sangete ke ma wo ke ma kulu kung fatia kang fukun chak sugo ingen kung fin kang kung mi siya ke len shen nakatli o ye singan serpent sugungan Lucifer in the form of serpent the kanal tanchingan kangla tanchingan tinali la off the fall yet until el share na sila ta meta mil kangla el fadiak la elos tagay na off the fall nakada el approach el dal in the meantime el dal sang strike fix sugungan sang kotrel dal mendal making tal misha tal attack mawo makuluk. Now, in their own effort, tali straw kaya siya fix ko nga one nama Genesis tolu for shit ko siya kalimye. Katil mo el Sramsram na siya los ne siya flayan sapta tolu kaya fos nung siel sang kulun ko sungan no kumaldala. In that aspect, patakan na si kumla every effort we're trying to protect us from our sin. We cannot. There's in so fun. Para el sang kulun ko sungan. No kumalaya tam wimtan si kelingan prefigure ya righteousness si Jesus ta kaligefin shakshina ma elfat na si Nicodemus ke sapta tolu ke sona kalamyange truly I say again unless one is born again el de ni jak na ke toksalan kat pangay susta ke ngon singa Nicodemus may teta masap Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy katang la masap ito in and out but not the spiritual aspect. All right, for sexual Jesus. Men I see before yang na fagani ke insien nekiyac. Mo. Tepangan menin pelche in historical context, first century, upele lutut kikiaplan Pharisees, leaders, scribes, matlutingan mo. Masaya na pa el taga dalte na liela. Tepangan mo. Te masaya siya pang. Masaya siya sa ano ay inta kate usyal talaliki show lalosin Mwet Roman Empire. El dalte na liya maay siya Srramsram ke sapta lang altolu suffering servant siya. Dalingat na liya glorified servant. They were expecting a different Messiah. Siya glorified taga na isyalos taliki akwaklal kakokalan Mwet Roman. Then alila suffering siya pa yun ang taga-metiki glorified. Wana pacl, Srramsram ke latalalingan. So, the miss suffering aspect, or dahil kung flan connect ye spiritual perch yung matagal ke crucifixion, death, burial, resurrection. Pang gospel si Maya Wushe na si kom in si bay shusla ke ngonlan ka. Dike, misya sila siya ke karta na vida na metigat some glorified bodies. Jesus had to go through all that just for me and you. Kadin isusta kang online God. Misha kang makluk lato. Molyak kang online God. Kadin regenerated, born again. God fali glorified. Wangan might consume na glorified body siya unless talukoy machijel fat na siya Nicodemus. Truly, I say again, unless one is born again, el teka nilyak na ke tokosalan God. Tokosalan God siya ba glorified siya. Pakat ntasano, utakyak lan met lalalfungi. Misha ko mo lutakyak katsum nine pokanya where Jesus gonna descend and meet his church, his body in the cloud. Siete sunga sapta ko for singal dolus na ke singal alkor. Son sapta singal alkor for singal ke dolu. Siya koran sapta singal mekor fos lamngaw na ke lamngal sina ke lamngal alkor sakalam niya utakyak singal. As we are ascending, Misha Gamol, we will be changed instantly, like a glorified body singer. But to get there, you must be born again. Isus like ang man God, pag son tolu. How you do that? By putting faith in Jesus Christ. Now, I'm the guy, Ephesus sapta siya for singal tolu singal akos. Nga read the Ephesus sapta siya for singal tolu singal akos katindela. Katsilia ki, we are in good hands. Man panga wala lalan kat na si Komo. Eldagan moligat le. Ushe may song singer the seal of one matal.
ko soya pe kla metlan ka ke ko long cash ke pengwo se fak in kenek in molela na shuos ke ko slalal fungin krais kadel aklen ko shi in akalimila ko malal kel shot na shuos ngon matal shaelta wolela ke ben ngon matal archuros kat etana paela kat faiz ma kadel wolela ke na sin metlal maingen akpaye na sheshla kad ela akswashe metlal lela katin kaksakin wala na lal pangan match magatas kengena isuste kengan nan ka insan akyokye kishin chekshla ne lucian nangan isuste kengan nan ka pangan or malan katin ka isuste kengan nan ka kal digin flonot pela ngafin dragin akketeyac wo digin commute Masingay inalena kashikat ki me isustain ngan singa nagikulansap plus ka nakimanagawa matashke in mawangan alolo magat pransin kada manifestation ng kat kanindal ito na pailal napnas na shish lumala yalang sikat logik sinsiyak singan anaki dakongan namistilipan kat enakadin katakakin siya sigatin kaliya right raile fa me kat get off from the air kai kulong malap tigin ngan aun kat project na mit ko try na kay one nas we got ke project and ko mas one ke project siyak talen we got facilitate si ba flock na dito ka din ako la kat nikin flock lalo to kat sang no fun na live fun last nine kat project ke pel singa kat true kaksakin kum ke au si lu som la kat in na to ka long cash mo luma Srui ke historical me figure singa tenel we Kawuk todo lang elos fashes met show som nine en Babylon to sok to kom los na main elos akusten na ke oyelo elos ten up tatang na ke akwakla nebegetnes na shish mjenge it's the same concept same principle la kom na we got na kem tawaken kumralan ka sa fela kum akketeyac kenekin mol so na shin met na kayo mataga shuk when na tum ke makuluk lashkai shi when I got Sramsram kun ke son tolu fostolu ngin akalimila unless one is born again eltika nilyan na ke tokselan ka der ka talle shu kaksakin kum la metigi kum created heaven and earth kum set tari election doctrines of election got in alle tagal deta la kum long she got you forgave us from the very beginning kum kat long she ole la lom kum makfashe kat kan kalam ke fin chakshine ke when na dum Jesus Christ el taga mi she crucified dead buried el resurrected kelenak tolo kum nan nam nga ule sokak som na shesh may sang she ka paraclete comforter she but kalam ke the third person in the triune God, kat ngon madal. El akye Sramsram lal ke gospel lal son sapta singala ko foshin ke tolu. El som le ako. Ako in fagin lom shin papa lefloko. El akam na shin matamalut lut ko apostles lang yan elo shin lalal fung ke kat. En lalal fung e painel. Siya pangan ki siya may unlock ye. Ilyak lan siya met na ke tokosalan God. Faith in Jesus Christ alone. Now, I shu kaksakin gum ke pel singa o katlatana. Kat kulo malap ke kas mol mataka in akketeyac kat kai sikel mol in lal fun las. Fasik las arsin po. Fasik las ngas las nasum in pelnake wana manas. Kat kai fu malap ta in alle to la mekal men masap si mayoki mid mix. Wana chisel to puk lawyer sike. Medalong lu faston ngulit kot ngat angaw. Mana pay sila kat lang si kumimit, di ki mana gayo. Kay in siya kenganar si kenan kas.
Mana pai si kat lang si matalan las. Wana kat lang si kat si fan. When pangi o yeshima. Kat evinis pai shusta kang online God. Kat matake. Aku kat sound of Lockland lame. Nara kashi kat kai si matalad fungin na si ba siya malum kepel singa. Tain wangan ma fela taga mitigi kom. Ka wangan o yeshaya may taga mitigi kom. Manifin pangan o yeshi mam sang kai klik na tum si fan. Ke Old Testament. Manelos halu na ke masulela. Anything that come before you is idolatry. Ragat kai malap ke pelching ragat flat na hakye kat kai siya kat na ke floklan when na tum matlang Lord Jesus Christ. Kadin alal lang si komimit. Aliki ko win mana kayo ay metigi mana kayo. A true malalap. Kadin alal ito pala me kalmin matal sing. Aku si kom laliki kom expect pe mo matlad fung na kayo into kay malan fell. Katin long magana aquaklom ke Genesis na Revelation. Kadin naro rep malum magana kadin ukay kanikin molds ko fan na mataga kalamya kel Jesus Christ. Eving gat lang siya fella katranga wen na tumwana Jesus ila kalamya. Rak akketeyac kai siya kadin ale la we are in this world but not of this world. Wen nataga ke sapta siya met kel Daniel. Elos tena ukay mungo matoko sa Israel. Elos fudi alal fungi income ito la come suffering come me intercede come intervene mana kayo may los aske wa penakat mising kung promise no mo come wicked na nige shafla pela wana meto sapta long lalgos fashing lalgos na galong lakalim o gat frena ngos las nge alle kat safal na pay kat fototula kat inanay ko mo kat fleten nas flocking kat na gamapay no kadinale kalem kena paila me kalmen alu kenga ne pai wana son sapta ko fosno la ko chakalem mi na panas molin ngo na pa akademia ke rom sapta ko pa molin ka mi she na panas kashikat ke singan kadin ne kalati al megos fosno lu fakulan ngon pai na shish matlad fungi ta kadin stand firmly proclaim gospel singa when I see korin sapta singa si akalim kadin esmat na ke bread ko munun Christ we shine Christ kadin itala kadin na nis Lord sapa singa as many as possible inakes makin yagat ke langkalang pakulan yoklum na siya kay si and at the same time kadin proclaim wala na lum na sin fellowship kadin na ngani nash kadin na rin kalam me kalmen alu ke ngane pai enak siya fie ngosla so kat flatna even pai kat muku ke kulacnsap ngon no kat flatna kadale to na pai langkalan pakutin yokum na shish ramol la reflect shakshi na in pel na kayo mol shakel sorol na keshepen langkalan ralela kadin fighty as many as possible when kat liye shlayat leke we eat ngaw sikel Daniel sapta ye fas long lagos nga long lit course kat arshkein marslon we on ngol ya we eat ngaw participation of grace kat in fight di may na gay wana get tok chailom wangen makum chekain chenanak nas na ke shayan tel lal fung ke wan na tum mana kaywa makuluk na kaywa fella singa kum na nas na ke tari ken na ke kum even create heaven and earth kum narela tar means of salvation siya lela kadin di lalien pakotin langkalang yoklom na siya skay si kadin titilokun wana maktolulong lal ko sung yakalim mana kaywa kan nas ke siya yan blaspheming of the Holy Spirit kat kulo malap kekas mo lom matago akketeyac kay si kat proy ke met plus click na tas na kaywa ma-move som na Kosrae ke pelching na ke tournament click flash show las mapapek ke away ke pelching elosin ora mana kaywa los arske in glorify you kat flat na kat proy ke leader slash show on ground with click na tas in karang mission mana kaywa
na shesh ne papa kiyak into yakak mushi manakawa the manakawa mak fashiyak ngain karangan wala na lom lang sikawum na shesh mat Kosrae kadal yo shu kaksakin gom ke manakawa tie molgan na ben project matlash matchak na lash ma Paing la ke pel toto somla silpa akes makinyakat te juro one misha tamnash akketeyac ke pelin asolash akes makinyakat yok tikinakawa ke floklan one na tum Jesus Christ. It's imminent. Kain shikiak anytime. Or ke pelchingakat facility flokin kat na tu katin si long kas mundo. Ke sermon we all unitawi lan Kosrae Online Ministry. Kat proy maingi kaksakin gom kenen Jesus simet lang lash kat proy. Amen. Amen. Tingin camera siya wangan le. Oh, muna. Right? I know rela mo tingan kin life mo. Pakumong na pa siya. Oh, Okay. Sa ko location mo pa siya. Ay know rela mo tingan.